pede nkwa na ye ba ba ye ade ama o frame Kumi Kasa the beautiful Greeno around the crowd DJ Holy the producer Mr. Bobby the beautiful Mozino the Benedian Mozino nkan beautiful no nipa ba ko pe na age afa the handsome Mozino e kan ho ena no pay yenkwe na yemisa busuafo ne sa no pay you chop Nuna no pay te sen kumenya me adom na wonso we yehu adom yedenya me ase eja nenso so yasan aba bre obo ade e na wotwi asan ache yen yeseti fo se omonje bre ni adaje na omo ne yentira kopinsi dwumade nyina yede beba na wieye anopenso so nyankopon enko bibia ho wama ye nkwan die na kyese wama ye ni daso ne aka ejina yankasa yeso edisa anopai obi timenka na wasori a Awurade ama ne nkwan die ahoden e wo honom a ne aka eyo no ankasa modembo ya wobebo ani nti anopai ye checho bibia me fancha kese e ma me papa Apostle Solomon amede ene me mama Mary widi masafo nyina ene obi bia wotie bia le chia omo esenya menhira ede mo obi bia pa the beautiful Greeno ena ya tene nkan na chese ne ampaya edwa ne ho den pa na ho de one bonsampe nti ebesese obegibre ni adaje na wakaye ho na yemfa Max Morning di djumedi emro eya na ye hye Max Morning di djumedi ase ye de afutu sam nkrahye sam ena ehye ase ena kwa da fufuri bibia ensesa ewo yenkomo ho ena dwada nso yenkwa hamane so na ye ne abeku asirifi entwetwe nkomwe na futu sam ne nkrahye sam wo edema Ghana fo ne Max FM atiefo nyina no abeku asifi ba ewa hamane so abeku anopaye mu ache yene ajuso mpacho bibia boko pa on so fight design yehu adom yenso ye ho ye pa nice ami anopaye da sese afro na waje so anopaye onkura hyesem wafutu sam Ghana fotio. A special good and great morning to all the good and great listeners of this good and great station, Max FM, especially to the Max Morning Dew crew. I keep on saying that, keep on setting the pace in the broadcasting race with God's grace. I think who is really band see you on treat the DNA Easter is around the corner. War one time work casino for Easter as a family. And when Nika money G10 call work sacrifices brings promotion. Sacrifices brings promotion. Ele try ke o sacrifice ko no komre. Onye o ya no ye na kanie. Mini wo min draw the kelese ne. So quite Easter da fa. Jesus is sacrifice a wala, a day, a family, a resources fan. Then they get sacrifices ne ke very fair by the name na if a name's fan. They get very alone name ne if a bembly ni is sacrifice. The whole this morning ne many Mr. people may sacrifices of fear. May sacrifices of fear your overwhelmingly life, leader. May sacrifices leisure time, fun times. As I know, sacrifice they come. Koni o ya here ye o life mili. He was a papa more health wife. May sacrifices of fear. Je no fear no ayo ni as I know je. Ejake nidi as I know je nidi ni ba wa body je nidi ni ba have problems. Only chumo mini business mini. The profit ba oba no sacrifice that ke profit then no ke wo business me allo okay couple ba fi no ogro. O academics allo ni ka se momli. Onye o chill allo relax ye hija no ye first ye ka. As an sacrifices. Fun time, the sleep time, equal abba.
o finances alo o couple be family jeno fiano no bana na atano he atano sacrifice ekumi o blamely marital wife me sacrifice o fio ye jeme atano sacrifice be koni o ko so ba spend naked time there together call him no ni o chon sacrifice baba dani obaya here na kan parenting alo bemo beke formally alo kwemomly o beke formally alo kwemomly te your time parenting and you na be o sacrifice be ke ha obi lo o fear sacrifice ke ha me ko na me ya here na kai sacrifice be promotion ye aba. Well, ladies and gentlemen, 12 lessons from the Easter story. You're on lesson number 3. Lesson number 3 says, sacrifices brings promotion. What sacrifices are you making in life? Are you sacrificing some leisure time and fun time so you can move on in life? What sacrifices are you making as far as your health is concerned? You can't eat anything because you feel like eating it. Even the quantity matters. What sacrifices are you making in your career, job, and business? Do you put back the profit into the business or you use it for something else? Academics, what sacrifices are you making? Too much sleep, more fun? You can't do that. You have to make some sacrifices in order to get promoted. Finances, do you defer purchases or you buy anything you see because you have the money? Maritally, your marriage needs sacrifices. You have to sacrifice some time for other things. You can't live like a single person after you are married. Some sacrifices must happen. And then parenting. Do you spend quality time with your children? Do they have your attention? What sacrifices are you making for them? Well, this is it. This is lesson number 3 we can pick from the Easter story. Easter the family sacrifices brings promotion. This is Max FM. This is Max Morning View. And this is Abiku Isufiba. Ojimene, nke the testimony channel, Baba. You will have don't get you over to you, Kumi. You. Abeku Isufiba na pa yeda se enu nkranhye semade amagana for yeda se pa. You mention that. Absia na pa yene Abeku Isufiba na twetwe nkomoyi. Enti ochema osi ya wade ya yete ase no ehia sacrifice. Ya wade na atim no ehia sacrifice. Osa yen sacrifice se na ya wade no begina ne nanso. Adani American se oti ase yi pa. Etoda ohuni ma bia. Oso mbu ani nguso. Ena no papa bia na me ne twetwe nkomo se be ma de onya wade wie pa. Osa wonti ase se waho fama o freedom waho to waton emu 50% e de ama oba enti nyina ka sacrifice ne hu bia enti amomode ya se ye be sacrifice na ya wade aye papa na dimu abeku asirifi ba no pa yedase enu nku ahye so Shira, Amani Payot, Foa, Enuanum, Afanya Misroya, Jumana, Yami Besrayan, Abraya Boya, Amoya Murae, Abeya, Frianara, Amabaya, Frianara, Asitra,
ana pay ye da mas by say omo boy sika fam ye the max money ndi djumadi e bra mas by say en kan kire say bobodi abra be piem ya so ye home appliances papa nyina na ya so ye na ebi e wa na pay omo boy sika fam ye the max money ndi djumadi e bra ye do ma say Kivo hot pepper ye do ma say omo boy sika fam na pay ye the max money ndi djumadi e bra o ye kan for dia mo bibia ne titru ne ye nu aduane ma nkoda ko school se ba nu aduane na nkoda bedi anyam ahoden atimi asua de na ye kan for Kivo hot pepper e dia mo bibia se o nu aduane a na o di Kivo hot pepper e di djumadi nyina na pa mo boa ye na fe asida no bi nso enkoma Royal Organic Clinic o se en kan cho se yade bi atena so ache omodi afabra be piem ya so ye se ye o kidney o liver na ho abasem o prostate na ye kese o de ne nso e stroke na se awo ho na ye de ne e de ama o ne wabusia ye kanfo organic. Okay, sir. Yeah, can for organic health, and I said Royal Organic Clinic. I must say, but what I'm be PM, yeah, sure, yeah. Yeah, what down Suman has busy run about bus stop where what you were, chicken man, pizza man, any dish, any bomb, so be fraying 0246 590978 0246 590978 and a pay domasi omo boy sika femu na fe asidanu bi nso enkoma Diamond Diagnostic Center omo so omo boy an pay osisi ukotodwe waposo ohona minaya ya so do ase madam konso da bi na no ye doctor atwetwe komo so obi ho se madam konso se da bi eya na ya de nketenketi bi eya na ehye nipadua ni mepese ntwe ti na uma na yese ya dan konso emu abeti se enkon ye ya da so de yakwaje ahome na so ye beso na ehunam nyina ya osisi ya de ukotodwe waposo joint pains ana se wachidompe omodi ya fabra be piemu ewo Diamond Diagnostic Center ye kire kwan ye wo Legon Okpongro Junction na ho na yebutuo ye number ni 0558294804 0558294804 no ena eye ye number no anopai ye mo boy sika famu ye the maximum in the djumadi ebrao asida etwaton ye mfama scratch for win osi an kan cho se mfa ho network bi a wo so obeyi phone wa dial *787 *787 na wa dial wi na fi wa select number 2 no ye Max Radio, number 1 ye Max TV, but obe select Max Radio sense no ni station a wani ji ho anopai waje atuma wutie na anopai enti number 2 Max Radio wi na fi wa select number 1 play game ho na agro ne chance wi na fi what you see with scratch card 5 Ghana cedis ekosi 2000 Ghana cedis afa wi a na wa select o lucky number 1 to 5 number wani je ho pa utade edu dwumadi etade mfaso ebre o pa no bomode aso ba select sa number no wi na fi watwen na omomo pin no eba na wabo ede ahyem obetwen esanse sika a ebema wasere ebebo ani age ebeba begu phone so na odo ho agim ye be sese uhia sika de ayade ana se putupru abane sada uhia sika de abibia bomode ase o de scratch for win ebedi dwumadi nyina *787# network bi a woso na fa ho gim green akwa babiom me choose mini abema no pay ase wan ho ayedin me yira bestra me this weekend. Really? We are fun pa. And then we see muntem. Aya me na me si muntem na o ma mani ba me o sa adenchi. And then we be akeka ko no ho etro. And I went to me afa na mechi am even say me catch us Saturday no mpo. Me ko baby nkitinka me firi ho ba. Ntina wanya me no. Ntina wanya me nti se manual de me pa anka man de
Asian machine, and maximum in the batter. Oh, why I didn't. Oh, what is you? Massa, And then I said, Jimmy, where they? Jimmy, On time, right? oh, bye. Oh, Debbie. A very good morning, BMMIT for any of her 4 on Eshayan. Our Facebook, a Briar Drew see, and someone a dear him, ever my Ghana moon, your dready moon sem, a good dear moon sem, and a face so a mindful frost and some, and your quinchile beer, your day a bab a besum mono, and there, you were sitting newsroom or higher graphic online. You were 3 news, our Hanumum, and I face to Ghana web and so a woman, and someone. Free Bosumi and I said, now what you yet, a babesi sabre nano, and I de a babesum, yet here for anything may shall see a dear, where you now may shall see a free a year, city newsroom has say, what should I say? Ghanaian peacekeepers are one equipia a Lebanon, no, Nanwada, missile, and I say bombwa, a toye, a quarter one, a catchino. And I'm so Emma soldier for an asra for me, ya one me Ghana for a pray ye pa, chess any ye, ya a man so eba. When so a nanwa da a fear da ye di. A year 69th anniversary. Not just all my Ghana muye and fa who dear no and fear polo addressing and 69 years in ye any nya fa who dear and no na and I'm so Emma o man penny John Dramani Mahama. Day and Sembi atudra watch say. Nani swadi hunu Emma or my Ghana mu a free sabe ya say. Ne tem ebewie anaso bewie na adwuma so mampanino e ya de se wodi nani e kire e industries ahodo no a na 24-hour economy no ebe ya adwuma na e free ase e wo industries ahodo no a said ebe ya industries anase enwuma nso so no ebetumi anyini ama obi a so enya bi e wo my Ghana mu. When so a day ba watch they say omampani ko eye entoabo ewo o my South Korea mu na entoabo na work on obedi enanum ewo honum 5-day working visit ewo South Korea ni nyina ne say woni aye aman kwa akotina say na afei wodi enkasase di yensa hwehwe nkrata ase amanti ase eye adwuma se de be ya edwadie ene etese sikasem etimi akoso ewo aman mienu entemu a de ubokata ni bi nso so ede eba we so every UCC campus UCC na just University of Cape Coast ena ene wonum eni abriye papa ni nyina ene se eye wonum school ni bia na se second year students nyame ani ne hu afofie akonya akwanhia wo bra na chese wodi mirika kwa akotwere ne exams a wo fin se chese wo ya elite pa abranti wodi ekohia de nkwanhia wu asesi ya UCC nso so akwakoye asemdeja ewo honom ye bobra mu ewo eye enkrakro pon mu hanom a eye brono baako anabia baako a ewo adenta ye frɛ ho abokobi enei ababeto dwasa aposifo ewo ho ensa aso abrante bi pan achi a osusu se eba no kro no sem awudi sem ni nipa bonfo sem a chesa abrante di mu akotini ye papa wo bo no ho asafo hene se wo ye landguard eni nti wonom say police na boko bi arrested no a notorious landguard ai na ye chi no so no ye gi etuo ne abopa ne eniema ba ko mienu bi a yedidi awu anase yedidi ensemone ewo no ho a we nso so nda ubokrata no ebo ho amane ede ekire yen yembonra mu ewo ago pramaso esei enigisem na aba bepie mu ewo my Ghana ni nyina ene se yen Black Queens ya won ebobo ema yen no ne die ya crown wonum se winner for 2026 Pink Ladies Cup na chese bo a wonum ekobo ye no ya de se ni nyina enko wie ekire no Black Queens na edi animu a we no edi eda so 2026 Pink Ladies Cup akoye enigi semie papa mede de we atwacto we nso ekire se
Dr. Osajifo Kwame Nkrumah ya woje Ghana fa hodi esi hoyi wo kire sesenka wote ase a ne bubefu papa bebesa ye na horoho enipa waka asemi wode Ali Muhammad CEO Greater Accra Poultry Farmers Association na chese Greater Accra hase anase nkra kropom hase nom ye poultry wonu ma wo munye enkokọ no wonu enada wonu manu a chese wo kasa edema wo ma wo kire se senka Dr. Kwame Nkrumah Ghana man panin ya dada wodi kan kra wo jefa hodie ema wo my Ghana wote ase a enka ne rebe huye papa esan se emfie duosian kunini 69 years a Ghana ye jefa hodie esi honomo yentumi emfa yensa ensi yebo enka se Ghana ade we se nko ade yankasa ena ye produce na yankasa ena ye de maye manfo edi ya o kache eyare hosem ye papa enka Dr. Kwame Nkrumah tiase a enka de rebe huye papa ene de obonkrata ye de bere mu ni nyina no aha na edi ni nyina esi Kumi na adenti na o se doc etiase anka na rebe ho so kire se my Ghana musisi ya yintimi fa yense nsi yebu ensi ye hu se o ebia ti se nka ubekok oman bi so no oman no mo nkra bibia emfiri oman foforo so ema ene ye oman bi sa se China kwa cheza China for enkra he kura China man kasa no mo ye omo bibia even Dubai mpo nti anu na wo kire se yentimi mfa yense nsi yebo embosti ye ho nka se yenso so sei ena ye wati ase ni nyina no ye depend on ama foforo so ana se ye matches ana ye matches industry na e Ghana matches no Ghana ni ne dan Ghana ni Dubai na matches anye Ghana matches is everything e betimi e Ghana me I'm not too sure say for Abuja na but bra wouldn't say our companies are holding ni nyina no a foreign established you need a years me say ni nyina foreign established obekom na nya Ghana ni dia a foreign ya babesi wa ha what you say asa Ghana say okoko aduru bebre what dey koko aduru bebre ni pa dodo say na to koko aduru when was the last time I took koko aduru Kumi and there no cry it is anati yentimi mfidi ho according to Ali Muhammad ya woye CEO president of Poultry Association in Ghana one na ya adwene anyway mene ne ya adwene adin emre Yo, Grino yadase sa no pay wama yehu na yatin koma hodo a ababe piemu omema no pay yadase amsia yanko anime na yemfa ne aka che nyina no emfa nto aso emfa ma DJ Holy yemfa nhwim Welcome to Monday morning. Hallelujah, open me matam. Sala Yesu ti. Oh yeah, matam papa. Hey, what's in you? Oh yeah, me potency. Mention limit come ya. Mention madam Musa. Na Yesu ti. Hey, oh yeah, me potency. Mention limit come ya. Mire. Oh mention madam Musa. Na Yesu ti. Oh mention madam Sana Yesu ti. Oh yeah, madam papa. Hey, what's in you? Oh yeah, me potency. Oh yeah, me shine the big bang up ya. Oh mention madam
89.7. Max FM 89.7. James, I am queer, and Munafe, and Koma catching, and the Fan to us and Fama. Max FM 89.7, Max Morning, the now I should be sure with Kumi Kasa, the beautiful Greeno, DJ Holly, I ran the crowd, Mr. Bobby, and the Abusian Phony Nabuana Pay, Max Morning, the Edebro. All right, James, I am quite Hamanasona, Yene, or Hinabakai, and Chichi and Como.
ɔhene abakan anapa yi yɛne no ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ na ɔtwe mu yɛhyɛ nkɔmmɔ ase ɛde fa cyber security bill ana ɛwɔ hɔ a ɛbɔ yɛn ho ban yɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛde yɛn social media ɛbɛdi dwuma bankyerɛkyerɛmu ahodoɔ ɔhene abakan ɛde ɛma yɛn ɛna nɔpɛ nso yɛtoa so na yɛakɔ akɔsua adeɛ nti ɔhene abakan ɛwɔ ahama no so yɛnkɔ na yɛne na ntwetwe nkɔmmɔ ɛsi wɛ de ma Cloud 369 System Limited. Ɔhene abakan nɔpɛ yɛ mu akyerɛ sɛ biribi abɔkɔ deɛ yɛnua wo kunu biribi abɔkɔ na nso ɛ ɛhɔ nyankopɔn adom yɛho yɛ paa ɔda nyame ase yɛda ase sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa no yɛfrɛ wo na wagye yɛn so na wama yɛn ho kwan ne asua deɛ na wotwetwa mu ne yɛhyɛ aseɛ yɛn kɔmmɔbɔ ɛde fa cyber security bill a ɛboa yɛn dwumadi a yɛdi ɛwɔ social media sections ahodoɔ wode ma yɛn ɛnɛ yɛtoa so na yɛahwɛ nkɔmmɔ ɛwɔ section 10 section 19 and 21 wadaroma yɛntio yo kumi anɔpɛ yi mɛda wo ase na sɛdeɛ anɔpɛ bia meyɛ no makyea wo na masan so akyea wɔ tiefoɔ nyinaa na mesan so ada wo ase sɛ wama me akwanya sɛ adwoada anɔpɛ biara no yɛmmra na yɛmmɛsua adeɛ na yɛtiefoɔ mu tie yɛ no ɔmo ho kwan a yɛbɛdandan yɛn ho wɔ yɛ social media so ne abɛɛfo ntentan kɛseɛ a yɛyi so yi ɛho dwumadi ahodoɔ a ɛwɔ sɛ yɛhu na yɛte aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkyerɛ bi no wotu anamo bi a wonkɔtia obi nan so anaasɛ obi nso ɛmɛtia wo nan so enti no sɛdeɛ ɛhyɛ aseɛ last week no ɛhyɛ aseɛ cyber security act yɛkyerɛkyerɛ mu a bɛsi baabi na sɛdeɛ wɔkaa no ɛnɛ nso yɛtoa so bio na yɛtoa so a na yɛfa afiri sɛ wo ne obi di nkɔmmɔ a ɛho bɛhia sɛ wobɛrekɔde na worekɔde a ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ na under the cyber security act 2020 at 1038 no ɛkyerɛ mu sɛ wo ne obi di nkɔmmɔ na sɛ wobɛrekɔdo a ɛgyina afanu mmienu no ɛgyina sɛ worekɔde a ɛfa bi ɛyɛ ɛfa bi ɛnyɛ na yɛnni kan fa firi ɛfa no a ɛnyɛ no ɛfa no a ɛnyɛ no ɛne sɛ wo ne obi di nkɔmmɔ na nkɔmmɔ no a mu di no ma establish sɛ nkɔmmɔ a yɛdi ɛyɛ kokoa mu nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ kokoa mu nkɔmmɔ a yɛfrɛ no private wɔ kotɔ kasa mu a ɛyɛ na ɛho nhia sɛ obi bɛtwe phone anaasɛ recorder ɛde a recording kumi anɔpɛ yi program yi a mene wo yɛ yi yɛbiem ama amansan nyinaa ɛretie nti saa nkɔmmɔ a mene wo di anɔpɛ sisi a no yɛntumi classify no as a private conversation because obiara ɛretie nti once obi etie no ɛntumi ɛmɛɛ private but sɛ mamefa etiefo mfankyɛ na mefa awareɛ mu nsɛm ɛnyɛ mfa to ho kakra sɛ yɛhwɛ awareɛ mu nsɛm a sɛbi sɛ wokɔto wadamfo bɛrima bi anaasɛ wadamfo ɔbaa bi na ɔɔka na awareɛ mu nsɛm ɛde akyerɛ obi foforɔ a wogyina hɔnom a kumi asɛm bɛɛ na ɛbɛbɔ akyiri because wobɛka sɛ ebi a maame anaasɛ ebi a papa yi menim deɛ wɔ fam kakra because yɛnim sɛ awareɛ mu nsɛm deɛ yɛmfa nto abɔnten ɛyɛ kokoa mu asɛm a ɛyɛ ɔbaa ne kunu anaasɛ kunu ne ɔbaa ntamu asɛm yɛmfa nto abɔnten nti ɛyɛ kokoa mu adeɛ nti yɛtumi establish sɛ nkɔmmɔ a yɛdi ɛyɛ kokoa mu asɛm nko adeɛ a ɛneɛ na worekɔde a mmara no tia cyber security act no etia afei ebie mu nso sɛ nipa na one no ɛyɛ edi nkɔmmɔ no sɛ woka kyerɛ no mpo sɛ nkɔmmɔ a yɛdi deɛ mebɛrekɔde
anaasɛ ekuo a mu bedi saa nkɔmɔ no sɛ nipa baako eyi n'anim kasa wɔ nkɔmɔ a ekuo yi ebedi na ebe rekɔde na sɛ ekuo ma no anaasɛ nipa na ɔne ni bedi saa nkɔmɔ no wama wo saa free roll no wan consent ama aso to betuma rekɔde na sɛ o rekɔde a ɛno nso etia mmara because nipa na ɔne ni di nkɔmɔ no anaasɛ ekuo na mo abɛhyia mo bedi saa nkɔmɔ no ɔmo ama kwan sɛ wobɛtumi arekɔde nti no sɛ saa akonya no ama na sɛ still na obu ani gu so na sɛ ɔrekɔde a ɛno nso etia mmara ebie mu deɛ ɛbɛma wɔtumi arekɔde nkɔmɔ bi ɛna mmeba bɛbɔbɔ so yi tiɛdi kan ho sɛ wone obi di nkɔmɔ na sɛ anaasɛ ekuo nipakuo bi di nkɔmɔ na sɛ ɔmo ama penee a wontumi rekɔde ɛnneɛ sɛ ɔmo ama penee deɛ a ɛkwan a wobɛtumi de arekɔde no ɛne sɛ wone obi bedi nkɔmɔ wasiki ne consent sɛ o nkɔmɔ a yɛbɛdi mɛtumi arekɔde sɛ nipa no ma penee a ɛnneɛ wobɛtumi arekɔde afei nso no sɛ recording na wobɛyɛ no sɛ yɛ authorized by law anaasɛ court order ɛno nso mmara ma wo ho kwan ɛno no either sɛ wagye consent anaasɛ wonyɛ consent sɛ mmara ma wo ho kwan that is an order from court ɛma wo ho kwan a ɛnneɛ wobɛtumi arekɔde without sɛ wogye approval because ɛno no ɔman no mu mmara no ɛna ahyɛ wo sɛ nkɔmɔ a mokɔdi anaasɛ court ɛna ahyɛ sɛ nkɔmɔ a mokɔdi yɛbɛhia recording for future references nti no nneɛma wei ɛna ɛbɛdi agyinamu sɛ nkɔmɔ a wokɔdi wobɛtumi arekɔde anaasɛ wontumi arekɔde ebiem nso no yɛnsan hwɛ section 19 hɔ nom ɛno nso no ɔse ɛyɛ offense sɛ wobɛ publish misleading information ana na ansa na member no so no ma memfa wei nsɛm ɛkuni madam fone wani bɛgye sɛ mɛkɔ akɔdi ohun kɔnkɔnsa anaasɛ mɛkɔ akɔka ade a enim ɛfa wo ho ɛkyerɛ obi foforɔ dabi kra exactly nti na dabi a meka ne sɛ yɛdaadaa asetena mu nneɛma a esisi no ɛnoa na yɛkɔ the digital space a ɛwɔ hɔ nom ɛnyɛ mmara foforɔ biara ɛnyɛ ade foforɔ biara ɛkwan a yɛfa so bɔ yɛ bra wɔ yɛ normal days yɛdaadaa asetena mu saa ɛkwan na yɛfa so ɛhyehyɛ mmara ɛwɔ digital space hɔ nom because deɛ wɔyɛ no wɔ fie no ɛba online a the same thing ɛna ɛwɔ hɔ because ufie no you are in a community over online so a yɛfrɛ no a community WhatsApp ɛyɛ community Facebook Instagram ne nyinaa yɛ community nti physical community no nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ nom a ɛhwɛ sɛ obi ntia obi nan so no na obi tia obi nan so mpo a deɛ yɛde bɛyɛ no no saa nso na online ɛwɔ hɔ pɛpɛɛpɛ nti no nsonsoyɛ biara ɛnnem nti sɛ metoa so a sɛ wo publish misleading information about obi a cyber security act no frowning upon it ɛno no etia mmara because obi betumi publish information bi a ɛbɛ incite fear and panic manu dasumi na so ebi a wobɛkɔ Facebook na obi akɔtwerɛ te hɔ nom baabi a meti na hu sɛ nipakuo bi de etuo ne asekan da biara enuma bia no hu ɔmo som kurakurakuo ne asekan wo sɛ woyɛ ne saa na ɔmo a ɔmo te mantam hɔ no wo incite fear and panic but wohu ne bi saa no a yɛmfa mma social media na mmom the right headquarters sɛ wode kɔ ɛyɛ wobɛkɔ akɔ report police station wode bɛkɔ police station na ɔmo take the necessary steps a ɔmo de bɛkɛɛ saa minutes na ɛkɔ so ɛwɔ wo community no ebiem nso no
so publish misleading and answer false information. It means damaging obi reputation. Yan share Kumi reputation our building for the past almost 10 years in radio ejuma. Now obi akọ publish misleading and false information about you. It is also because social media no kuma na Kumi pa Kumi de na minim say when obi o tise say o Kumi de say let me bu ni pa o na minim say bia obetima e bi say it is obi obeba be hu say information ni bia ebe kat na Kumi de na say na no say na minim say no obetima aye it is ogun hufin ema reputation a wa build for the past 10 years ni na no eba from ema obi hu a ebu anu odi bu no confirm move him. And funny enough, and yeah, FM stations in Kwana, we bet me Ejina, they are publishing false information. We bet me social media posts. We bet me even WhatsApp broadcast, videos, blogs. Into no account go be brain. We bet me Ejina so they are publishing misleading information. After a year, say who receive summons from the police for cyber crime. Is it an offense? What do you social media? Na no me chemua. Say who receive summons from the police. Na a year about cyber crime. What do social media? Who disclose you social media? A offense. Mamin Chemu say bia court egian and I say obi akọ saman e court near the summons no abrewa na say it has nothing to do with cyber crime any ubetimi dey to social media na say mu ho no mete kra say omode emra bia ba say yes summon obi na say ya hwehwe na bre na ye hunu mfa summon ne mana it mean the to social media because the to social media obi be hu obi a wonim ni papa no be hu ate akoka akere no enti no say enfa cyber crime ho a ene odi ko social media eno no enti amna but say someone not someone's no is about cyber crime then ko social media it's yamra because enti yamra no say empempi no yes someone you huni say jumade na ukodi no bia na enye won ko na ukodi say juma no in the moment I be social media cyber crime summons no be social media no na ma tip off ma omo a woni omo di sa jumade no ma tip off ama evidence dia wo honom no omo ebe say evidence no. You know, when it comes to cyber crime, yes, a man nothing what to social media and no it's ya and ma. After a demus no na yes say who use social media at the creative division among people and also no from so and I say a young from so now you share Cyber Security Act 2020 now, Act 1038 now, criminalize electronic communication yede threaten intimidating and I say yede inciting violence including ethnic tensions. Say obi use social media and they are propagate say ethnic group way, papa chain ethnic group way, causes segregation. And after all share information, claim say ethnic group way Ghana no, or more ethnic group Ghana into the sa a who do so offer at the propagating violence, at the ethnic tensions, and so and also etiamra. And no, yet Mikra say who incited terrorism, imprisonment,
It's me economy saying the normal cyber crime imprisonment. You. Hina baka ye bedo ase ye mre ni nti ne ye be sese de enkom e besi ha. Why? Martin ne Ye da se wan kasa no nkomo ye de onkyerɛkyerɛ mu so ya na mu da ho nti ahwe ya ye di wachi a ye na obetwetwe nkomo na ye mre ni nyina asa. O ya de fa na ma no tudwa. Why? Your Kumi, my number no 0247 116634 0247 116634. You. Ohina baka ye da se. Why? You mentioned that. Ye da se pa. You. And na ye da se ba bia wo bia ye da se anopa wa me yesua de. You. Yenkwa na yenkoto eniema hodo abusuafo de abagya so. Grino. Oyo ba di anim. Ene na midi kind ya. Mami frasie enfree must buy eguso a wonom eboda ru say. Eye itel TV na wonom edi aba adwama so no. Eye ade se wonom guso a ebo ho dawuru. Bagibi na eye kama yie papa. Ebiemu nso wonom ekire se Techno Camon 40 any Infinix Hot 50 no. Eye ade se no nso so eye kama yie papa obaji bi na wo de ye onwuma ebeboa wo ene phone aba na nso oyi Techno Infinix free mu a enye yie beto bi ne yate so enso e de amount sa enso na refrigerator nso se yate so e de amount enema we ene enema mintumi mbobɔ so e na yate so e wo masba ya won ebo ho dawuro je number yi na frɛ wonom na je de awopɛ e wo 0544 019552 0544 019552 and now visit our website no ewo massbuy.com.gh massbuy.com.gh hey Kumi ada pay sa enso na hwehwe wonum achiwa kwan a wonum ewa Accra Madina Zongo Junction wo ho junction mo wo ho Tema Community 1 wo mo ho West So Small Circle enkwano odo rice area ho wonum ewo se shops ewo ho La Paz ye was Saturn building ni mu sa enso na kasoa Takrady station won ewo ho da Kuma junction odo common traffic light nso so won ewo ho kode e ben wo na kwaje ne mama bobosu ebi ye tu hwa akopiem ewo Diagnostic Center say eba no say uye oba uye be mama ware awo ho ayedin amamo uye be ma prostrate no ayenlaje akona nimpa wa hwe ye rubber kra no na eba beto be ma the catetat ye de bi na eba beto be mamu ene de emwa sa enso na cancer ukopiem a ombesa ma se bu obi a wachi ukon o joint to joint etaye wo ya pa kopiem ewo ho kidney issue na afenso obi a wota adwonso ene de anadwo obetimi adwonso be empreha ansa na ade ache una ma chese eyeni na wo dwonso asa odwonso twa no chese baabi ate wonum chese we nyina ehawa bomodia be pie wonum asoeye ewo Legon Oponglo Junction opposite Legon Sports Stadium honum a yewo enkran na yebutu ye number no 0558 294804 0558 294804 Diagnostic Center wonum ekire se eba na yaresa ene ayarehwe nko ade a uyi wonum firi mu a enye yi Star 787 hash scratch for win bomodi ase ode wo ho ebagimu na disika ne bi emfa ho ne network bi a woso na pai omoboa yen sika fam yedom ase Kivo hot pepper or see Kivo yenya udeni uyebue Kivo yenya udeni uyebue ye kan for dia mobi bia se aduane bede na nkoda bedi aduane atafiro monsa na ajansu bedi ahwenkwan ma na yede na wachia ne konwa Kivo hot pepper ye kan for dia mobi bia momfa ye aduane o ebebua mo Royal Organic Clinic yedom ase omobua ya no pay ye the maximum indi djumadi ebra o bomodia se
Yadia be at now so a chair or the baby pim ya sure yet na a doctor from Penfrench. Yadomasiano pay. I'm saying, young queen, I am fire street vibe. You may and trust you from an name community. What it have been them common what? Yen ya bay no den come ba. Let ye pa. Chi or the abassa ye muano, yen chrea jene, na yen chrena, a quayon faso, na yen tuna fo. Na nyina ne se yen ya bay one bema awumienu ena omuntamate enti enkoda mienu no ewo no oba ne ho ena de ye nuaba yi na ma na wakohia bema nyansane bi a ose obewade no ena oba ne de to nani asesampa obewade me a mene me mma mienu na te enti agya me bo wa mane na wate no ate ni agya me ma de bema ne se oh me do winti me do wado ma so obepene nko keke na so do ma mienu no ebeba betena me fie nko ade awade no afi we ya ayire so aboso me miensa ma ya yira de me wawo no ma ni nyina na ma betena me fie wate ya busua mu yeni ma o me ma me yo me ba kopɛ ya busua mu awo ho de nkura ma yen entime de me yobi a me hu nkoda se ya na so de anya adwuma bi a me wade wo one nkoda ni nyina me do no ma nyina fa nkoda no betena me nche wate me filu bruta one nkoda ni nyina ye nuaba yi efre be me ye one ne wu mienu ise aja nuaba ni o manya be ma ose obe wade me na ochirem se ye ma no na ni jom ho keke na ni jom ho jije se sanka me pene na nka che sanka enkoda no beba betena ye nko ye honko ade a ayire so aboso me miensa na ya o ye me ho ade me ne nkola ni na ye kwotena ne ho o se me mfa nkoda ne mra enti aja be me na ewumu se me ne wajai bataja o se me mo amane se nkoda na o me nche no sei na aba echina bi uti se me ne nkoda ne ti ba bi foforo wan kodi nkomo foforo be ma ne se masa unnim na wo de me ma ekotena wade ase one cd means ne one cd common one cd means ne me wo de me ma ekwa wade ase na be ma ne se so be pena wo de me ma no be betena wade na ase de ne obe ware o bosumi miensa bosumi ana me pene emfa me ma bi ankwa wade bi a mesrew emfa me ma bi ankwa wade bi a me so se metie yi me ho so ye bato de atwen koda no meba bagi omo batanye sisi ya na emom no emfa nkoda ne nkwa wade bi ase unim na de nkoda ne kwa wade ase one Ghana cedis means ene unu ukunu mo behwe nkola no bibia nso to nkoda na me nkoda ma paper me se fi nkoda na ho kora emfreme etie nua ba di aba o si se so hunu ye so kwa wade no se o sanyo ene se o man koda ne nso won ne nchen se na ebe ya o mo papa nso be se ni sika o hunu ye eja be man so onim no de koda kwa wade ase afi mema na ya yensuba akwa se Kumi Kasa yi kira nko no yakosesa yensuba na afi akwa bibia ho so atiase ye nuaba ne de aba o se yentu ne fo sese no onye den ni kunu ne se ana be ma no na umi nso de nkoda ne kwa wade na se a wanga na si de ze nkoda no apeparo apo nkoda na hye omo ye nkoda so ye se opo hye yo me nyo po hye bia nso na yo me bitimi po na aduane hye afedu wa udi kura ni se aduane ya po ahye o bitimi po na aduane odi kura nya dey o me enko minim e fa minim se to yam aduane ni pa mi na bedi na bibia ba na po ahye di ubedi so me digram enti enkomra ekoba na yaboa ye nuaba ye futu kwan so ne adwenkyere kwan so ye ba sese ya calling on all
Alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wakwa school near you, you have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Before the fame, money, and the fan base, there was Boss. Boss on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. You the sing, representing them way I want from the motherland. or you the rock. And them one just complete it, me style. And me tell them, say me have enough of pie. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming arts. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Boss on beats. Bars on beats with Viper Lino. When I get home and want something quick to chop, everything they inside, groundnut milk and sugar. I only need some water, so kiss made easy. Kivo carry me, for your office, boarding house. Kivo carry everything they inside, groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary Mix. Soakings are easy. This advert is FDA approved. Shut the target! Oh, my word! What's the Sputnik? Through the middle. Opportunity for the Fabians! They are back in it! Asante, Mr. Asante, what you going on? Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our home. Let's cherish our home. Ghana Premier League is back. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance it's a deal every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Sheshai Kakra. For more details, call us on 054 401 9552. 89.7 Weura Max FM what do you okita say Kumi Kasa eye baako pe edino eye baako pe menkens ne kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso Kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obaje bam betubam betukam Kumi Kasa that the TM state governor ebe shew
Maji wedi tina me dane di winji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se. Watch out! Mash it, flash it. 89.7 Max FM. Well. Yeah. Oh, me for prono so be kuni wa mami. If it just no so be se bas rock mami. Ne ba no say, ne ba tap up on me. Yeah. Yes, your doesn't know mommy breakfast in bed. I think a good morning for me. Some pass on dosa. Not to adapt. All the men, I got a punching bag. Debbie, I tell you, shit to them. Made my comedy, the woman goes on me go. I tell you, your friend, I worry here. And you must have a code in this year. Tom and Jerry, I worry, yeah, meeting you. When you see that, a day, whoa. And you're so big, I'm titia, and you a day will never yo, and you're so bad, I'm many glacia, and you will never yo. One time, I said, flash it in my shirt. By way in a sense, I'm sorry, no ban on you, not she anymore. I'll take TV anymore, and yes, I maybe son of Sam, how did it teenagers? When I'm no grandma Kasa, I'm a man who say, you do more. All the men I done it on mat. I won't take crying, no trouble me. Make up a one, what can I do? What can't I know? Oh, Kota, and I do don't go. Oh, sorry, I'm not bad to do. Tom and Jerry, I worry, they mean to you. When you're Messiah, a poke of funny coon. Send me Jerry, I'm in fire. Yet you mean to me, a poke of funny coon. Mr. Poke of Fire Coon. Send me Jerry, I'm in fire. Yet you mean to me. I want real quick, beside my dear son, Pessoja, Medija, Meneswaya, me, Hedja, Media for Fanta, I want Fantiaco Cassioja. I swear, baby, you like bear, you can't show me record. But for the woman, when I was to find you, I'm a brass band. On the end, me, and Kumi Kasa, I had your woman sing, Tom and Jerry, warrior, baby, then be drawn, I'm insane. 89.7 Max FM. Macho voice, your mommy, why I?
right, I'm saying I'm Akwaba. Max FM 89.7, Max Morning Dew. And Wasugusu Awuchi no Yamu Akwaba. I feel now do a video na try Yamu Akwaba, your friend Kumi Kasa. You try home by ye. Yasa baby. Yeah, that's a so do a video na to her. I'll find you know ya tuni di street vibe. Yeah, the come over to ya, Yabema Hoka, Babamu. Now watch the wagene. Yafa Wasadama Royal Organic and Kiadoma Siana pay your mobile yet in comedy if you ho. Or see and country say, Yadia be a down so Momadia Fabra be Pim Yasha yet. Who sees Yadia, watching don't pay. Oh, Namina, where good year one pema or fem. Double chain watch and so Yabu and now Yenipa. Eh, na yeah. Oh, dear, no diabetes and never yadi beer. I want when I had the idea about process like I see about what Fabra be PM Yasha, yeah, war down suman as Bishop ran about a honey war. Yene pizza man, chicken man, and a dish animal war down suman run about. As Bishop ran about a honey war. Somebody answer when you better train come on 0246 590978 0246 590978 and a promo boy yeah the street vibe you made it to us the amount. All right, I'm saying I'm queer na yeni abai na didn't come about say yambuan adventure kwanso 24 na ye nkyere ne dia obaye dia fa nkomo we ho kyerema one be ma ya wo mienu sa be ma no ma wade na antentam enti awade kura maso o ma ntimi anwade ye ni abai ni na ma one enkoda mienu kakra na abranti one ne wo ye asani sika kakra gie fa hwe enkoda na o school fees ne ade ade a ana no yeni abai na ma na wakosi abrantie bia o se na ni gye no ho ema na ni gye one ne ma ni nyina ho nti no oba ne mpene so oba pini mpo na se eya wade na nkode nkoda ne beba mpo dia o na che se ayire so a bosome miensa bosome anan obekwa ne ho ade asise ya esan se odo ne dia na odo no edo ne ma na be ma ni kyerem so mabusu am kura mpo dia ya na awo ho akwa bibie ho nti ono se ne maame ewo ne ba kope nti ono kura de opese na busua na nye den entre nti ono de nkoda de open nkoda asem enye nkoda asem mpo keka oba na wahia no odonado ne banyina nti ene opese onwa de oba no na ne onfa nkoda mienu ni nyina bra fie emetena ne nchen so ati ase enkomo yi na ye nua ba ye frɛ be me yo ne wu mienu se ja konfa nkoni abani o eja uja me no mashia be ma nyansa ni bia otise Kumi Kasa oso be wade me esan so dominti odomado me ma ose o wade me na me de me ma mienu ni nyina ba wade ase eja wakwa be ma ya me no wa wi de me bo amane e kyena nko okohu ana akote se me ne me mba ya ti awade bi ase a ankoyo nkomo foforo be ma ni si bo me mam yenu na ade omo kwa wade sister damo apantan ewai damo atrimu hyehyɛw mempini o mempene da wode me ma ekwa wade da bi gbegbegbe emaso enye krom ha me masa hwɛ me dor ni america no wantie me na de nkwada mienu no kwa wade na se pain me de nkwada na kyɛw ne be ma no wanga na cedis mensenne menhwɛ nkwada ne bio mu da me dɔbo nsam wode me ma kwa wade masa mesrew emfa nkwada ne nkɔ babia emfa nkwada ne nkɔ babia mesrew mempene a wo ye no yesu ano obi bufu as what do you mean and I don't talk with me papa ne say what do you mean no say me na wo ka chem say what do you mean no me unim ni pa me ye hey bro fi bro
Green him say first ya ka say what do you mean him say ya timdidie pa. Na say na kwase la bebre nim say ya timdidie. Asemen kure. Obi ka we da na no ayi the boy international producer. You hear no go you na me tete prof bi awon. Tete prof bi awon ka say go you. And then you know ka say what do you mean? Atonation e beba no. Nipa ni fin say why ya. What do you mean? Ayezo. Eti yenu abai di aba chim se enkomo yi onye den. Anka oba nso a wa omienu de na nka Yankopon ya adom na nka awade eba mu die na che se ne kwan ma enkomo ede. Ompesa awade nso behwere no because masa ende oba omienu anya na famu saa o. Na famu saa be ma ne se masa emfa me ma ne nko wa awade waso awade amsero. Unim na ade nkoda no ko wanga na series me ne nkoda no me pepa me nsa me mbuamo you know o sister yi nkomo yi ko bi wonsa wo kasa ma hwe wanim sa ada na ya na mema binum ya na musuban te sa ye suban te sen musuban te se branti ya oye yi aje ha o hunti no me say said aya na emema ya mu behave no ho aya na medwen ho aya na menti ase we wa anware no wa bona da bridwamienu na onyame adom na obi dumfo aso ni mu se one ne ba betena ahyehya awade ya one ne ba abebo bra o se eyo menya dan omfa ne mankwa awade ene wa no wasem simple wantietia be ma ne meje nkolare na oba no nkoware na ware simple nti oba no afutu amitu ni so onfa nkolare ne ma be ma no na onko na wade simple me ma me kasa anwa be ma no sisi am no kasa oba no won kran be ma no e wotakwa oye galam gadense oyi oko ontena faako ene ha na ewa na okọ ene ha na owa na okọ ha na onu anasemwa nti sa wo mpesa wo ma bekọ baabi ne faako tena na akọ bibi wo mpesa wo ma bekọ baabi mebo a di sa wo mpesa wo ma bekọ baabi de ne waje wade na hwe wo mu nti uji wo mu akwan abefa so wo kwa na ade wo mokọ no na ne wa wasem ba sese oje ne nso a wade no ebe bibi ho bi ko be ma no so se onu so de na ni je ne ho agye nkola no ho pa awade na enye bibie ho se na oba ne ho donti na transfer firi oba ne so konkola ne so no nti odo oba ne nkwa de anya nkola ne na ebe ma awade ne abreki wati ase se wontwa onye obi a watwa awo ontwa awo di definitely okwa anya be na dom obe wo foforo nti on fa we num komo papa ba grino ye kan ni say no wahu etoda sana enabi pese nani nko ne ma ho especially nkoda no isu ase no wan hwe ya de nkoda no koma papa no anasa papa no so de nkoda no wan hwe nkoda no hwe mu no enye ayi me ma wano kransi be man na edi man de se ma oba no enko awade mfa ne manko ti so oba ne pa awade ne dia onfa nkola no nkoma omo papa na so no ahwe na awade no mpe dia ene ondi ni kunu na bayi boshe no so ba waya na adwene so oba ware nko ade na sesesi a wo hu ne onya afutu amede ma ne ni onfa nkola no nko yo 0551598321 0551 me ka se sika bondo lo ne dia de bondo tissue bondo ye yada 0551598321 0551598321 kwame anopaye mu ache etesen yeja Kumi Kasa ye mamentia adwumawura na mefa afidie isu na menda adwumawura as adoye amudi adoye amutu nsafre etifo ina ya behiem ya kabom edidiano na kupon onhyiramo onhyira adwumawura no onpejano de bi onye sikisi eye adoye awurade Yesu Kristo onfa hye woma no nto nsupa agu na adwuma so adonente amen na yakupon so onhyira mo president amwo akuma pa ni odo pa mo nyamaye
ama freye na ya kabom no Eradi onhyira mo bebre awo Yesu Kristo din mo amen Kumi Kasa me de myself is simple me medina ye bema na me sen kanukre me bi o ha omo ye ziki dankasa kasa na me adom wonya oba no bi ama wotumi awale ama wo biem na sisia wo si oba no onwale no bi wogya na me adom wasa kwanya be mafuso na usi onwale no bi be ma ni so be wale na ena Jehova no ko wale simple eno ano no asende ne oba no ofa kwara no ko ma na bi siafo no ko wale ne na asum bi anjum na wie yo kwame yeda se ene wadwenkyira wo de aboa indwumade yeda se pa yo okay yankwe hello Machie ya jo papa bana no me no kase why be kase tu obeko acho udi me safua yo ma safua no paye ntio yo mo wantu na mesumi be mu kakla oba no ontie de me kan sisi atrɛ ni ontie na onfemu aba ese me amene ne kasa no ebi atome mene meku etnai ye wo mamu miensa odi mani saa fe de aduane kura no na enchemu aba mene na etu tedamu eso onu ntimi fesika ekodwom ekodija no abanu aduane na onu aduane na kwape na wanko na bi ahye na odi aduane tnani onu le ma no o ma wo mu na eba no sana na bienu no di eni me do mo nyinyi kakra na omusu na ka tro moto omo ko tsana ni na onyi di na di wie na to wa mama na obenne a mo mo ko tsana nti e kana na nkola so omo tie de meka no omo ko tsana papa na ni papa ni be di a o di o ka omo ko tsana wa na papa na pamwo omo samba na ka tsana omo ko mo musu o je kana penini ya bema onu de oye nda wonko ni mo do to tumi ni oba ni mo mema ni na me oba ba ko ti do to tumi ni oba na onu de wo da kukudu akotena wo obesu saa so kana ka le bidi awie no se ya bayela no yi bayela tamba ko ni wo bu ennan no de bu chensi ni wa ti mekwagu ho na kana tena ho ni wo ti to bibia ni wa sole ababa bi a me wono oye saa ebi de na nukureni na me de ma wo hia wo nje enti de ba ne se meti se me ne firi be ma ne de na ma ko bi fi enti me ko ma mo bi we na ma mo bi ama ni ko na fe de ade na wime enti ko ba se bi de bi no na wo se me bi e ko tum penifo ni enti me de to me ma me ani ada ma ru ka me ma ba ma ne na me se me kan kire wo iti ayo na na se bi ko su se na ndi me ka tu me ma se ni na so te na mo ye mensa iti o se ase bi se ko su na wo mo mama ne na me se ma ma ne bi ni mu je ni nti me so ni mi kwa ya me fa so a me sha ase mo bo afi iti me o mo bi me ma me de ti so mra ka ba na mo mi ku ni ti o mra na de kun te wo ye sa no be bu sa no ni ma me ba ya no che me so ase wo bo no so nti me nka efitamenyam enya abosomo so na mi kunu start so be di mani me wo ye enya abosomo me sa kamo no no pani di pani wo ho etimi takra ne to dem ta be na ma wo na wo twi mi ni takra ne to dem na ma ko obi fie akọ chichiri pani di pani egu fridge ni ade achi a na ma ko yi nsuo no akọ ton sa be na fe na pure water starting no mo ton ni 50 5 pesos ma ko ton nsuo no ansa na ba nya deli e de nchin afọ deli no etwi mako a je na emu na me da man kwala nketwa me nsa no na mo di e ko kwa ti ma me da ye na ye ko tena ase no a ye ka no sa be ne papa wo ho papa no bi na no anka so na sama be ma ne be ka ne se
me dem da papa say oba ne wo a me jai no papa asama me ken wo Intina ya kan say no ekosi say wadaroma e na futu no so enti ekosi say awale ni be jai ana mo koye enti wo be ma ne ko ne fa na me fa me fa ewo mo no mbe fa nkwala no ketwa no ewo mo na ba ko ne ketwa ne be wuye o mbe fa nkwala ketwa no e bo mo do mo koye enti ewo na me tu kwa enti o na me tu ene sa dia me nkwala me ko so no ma abai me koye a be ma ni din kwala na si be ye wo no ye wa samanka si wo do ma firi wo ko be bi ti say we credit e be fosu o de kwa ne ko ho na o de kwa ne ko na me ye wo hwehwe ne enti me ye sama o mo be dia o be ma no o mo ntira me na me ko fa me ma ni na nkanfu ano me ko fa nkwala no e ba ha ewo mbe enfie me sabe ma be ka tem so ono de wo ko wale ela me ti yu me ko fa nkwala no ba me nche ko fa nkwala ba me nche no na nkwala ni post ko tabe na pani no enya 9 years de to to yenu no enya 7 years o mu ko school na me go be to school mu na me ko bo na ma ne say me pa ne so me de ko to school ti ni hia hwe fi me nche ne mu no o mo a me nkwala ni hwe wo school mu se bi o mu hia books maybe baby here ano mo school fees o ka tell me say on ti me try kan school intino on ti me try kwala no me bless me me twe ho ta ba ma na nfi o me twe ya be si enne no pani no we ss o cover kitwa na za kakaka aka 3 months no we ss me ka tell me say to open money dia o mo na boss wo na won hwe kwala no na nkwala me sama hwewom obi awie sa ka kitwa ne pe na aka bo so me kan wawie e ko bo so no se nkwala no mo fa nkwala ne man nkwala na ne daachi ene nkwala no o hwe ni yi a obedi ni yi ma safo a yeda se why you know ne ma safo ne yedi nkomo o osi nkomo yi na se mi a oti mi ya bia oni wadi nkomo utim sa asem no ahama asafo a na enya hanache ene na wanya akwanya na e wose o ma bibia mp I believe say the osika ye esi a ohwe nkola na ayo no ane dia ai pa o papa no nkola ni nyini ni esisi ba bi ya ye pa ne ye ma bie ye pa ye ni mu yo I'm saying 0551598321 hello. Hello, Kumi. Yeah. Good morning. Morning, Philip. How take you? Sister, what you say? Yami adum. When they also work like fresh. I come. Party me so. I come. Yeah, there. When you independent, we now we are. Boy, yeah. Hey, sister, you go nipa. Hey, sister, I will nipa. Young quay any. You, and I didn't see the Gidana. Philip, young quay any. Maybe the mechanic said, Mamma. Maybe officer did. He said, there are Mammy Becca. What you made the mother of it, I died over the meeting for Lana. Bono Konya Baba who pay on here now in the life assistant. It's obvious to know we are in the end. The man was on the beginning, on Falcon, the man. For who ma, or no, say a human oil. Oh, I will meet a daddy at the same color. I think I could be being so I will see daddy. This is amazing, and that's your banifa, Colani Colani Papa. No, or no to go on Naware. But if you do not, my mini catcher no better than no one guy, no better than Madia, and no should be better because. Bema the better to so far Colani Bla only na gem. On to Baba or maybe on who produce it. If you know produce back on the thing. Yeah, Philip, yeah, that's it. Why? Yeah, that's it. Hello. You, hello. Hello. Ajan Kuma. Yay. At the Siano pay. Yeah. You. That is all to buy now. Fe. Papa. You, I no pay into you, Adaroma. Kumi. Yeah. And some be say, na Nika, a bit dice. Yemi no ya won kwala. Na afutna no yentumi ntumi agim. Nti baako move on okoware. Kwala no ombekwahi.
say papa no yɛ stable na obetumi ahwɛ ne mma na ɔrepɛsɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne mma a ɔyɛ right ɛsɛ ɔgye ne mma ɛhwɛ no na sɛ ɔnyɛ stable na n'adwuma ɛte sɛ media yi bi ɔnɛ wonam ha ɔtena wonam ha adekye wonam ha a nkwadaa no hwɛ no ɛbɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ bida sɛ obɛgya n'ama ne maame anaa ne aunty bi na mmerɛwa so tete nkwadaa a bebree na mostly no ɔmo sɛ nkwadaa ɔbaa kɔ awareɛ na sɛ ne mba di n'akyi na ɔde ne mma no kɔ awareɛ a ɛsiane sɛ ɔno yɛ ɔbaa no a ɔno na ɔkɔ wareɛ na ne mba ka no wɔ ne nti n'ani ɛkɔ nkwadaa no ho na otumi hwɛ ɔmo yie because mma no ɛyɛ ɔno ara ne yɛ no mma unless of course sɛ ɔkɔhyia bɛrima a ɔnyɛ willing sɛ ɔne ne mma no bɛtena yie kasɛ bɛrima no yɛ willing sɛ ɔne ne mma no bɛtena yie deɛ ɛsiane sɛ ɔno na ɔte awareɛ no ho na ɔne ne mma wɔ hɔ ne nti no n'ani bɛkɔ nkwadaa no ho ahwɛ ɔmo yie ɔmo wɛɛfɛ ɛbɛyɛ fine maame deɛ mehu ne sɛ bɛrima no turo sɛ ebi a ɔgya nkwadaa no ama ne ɛnɛ ɔbɛyɛ ne sikasɛm ɔtena daba ne sena sei but sɛ ɔnyɛ stable deɛ a ma ne mfa mma no mma bɛrima no bɛrima no nyɛ stable a mɔbaa no ma ne nnyae sɛ bi a panin wɔ mu na ebi n'ani afiri na ɔno atumi yɛ n'adeɛ a fine bɛrima no bɛgye ɔno a fine but sɛ ɔmo yɛ nketewa deɛ a ɛho nhia sɛ bɛrima ɔnyɛ stable yɛgya mma ɛde ma no. All right. You, Ajan Kuma Yeda say any Wajan Child Yabuay in Juma de Yeda 05515932 and hello. Hello. Yeah, Udin baby Afrefi. Are you going to get free from Kineko? What are my NGO? Pacho, with the master mechanic. Bemano, Uncle Jimmy Ba. Nothing or cock the Lancia Guma. On for Monco. Nanya Sara. Oni bemba no koma bem bam fufua bemba no mpene you that say I no achi abusuafo e wo fa nkyene ko nyina de aman why bembo no mpacho mami tio oh ayo wadaruma sorry kafra why hello Kumi Kasa. Yeah. Good morning. Yenna masala ati say. Boko. What enyum na yes salamatu. What is anyum na? Biba na nya salamatu. They say you make that you know you come in Papa. Ano. Na kumi na wo sa na wo ye dey. Na beka. Aje wonsam. Na program no se mehu anana hwe ofie. Bi se ofie. Na se bre yi ni ma tia. We dey di se wo wie wo yila ba wa be mi awi na nka anya sa nka enye yie. Ena me ba fie why? Ena ye me ba wo taking me no da listo we. Oh, ami yakupon shira no. Amen. Na owenfa. Nipa so mne wa ya. Amene ne nka se. Nipa so ni mi nchen so si awada. Na woda. Ejimi clear de say o man nkwati nchen ma me. Amen. Dia ngodi wo no mo no ho bai ma. Ami. So we na fa se tino mu ye. Na ware na wo ko no ade na ni ka krem na so de na na ko na se bebo a on fa na manko. When we hear for us, we say, "Malaka say, "Kwa aware." Enti nkura no. So hwe, na se ni no betumi atoto ye no betumi asom kura ni mu a. Ka na manko. E bi se na double bi ko kon fan kura nko galamse ya si. So o ko de wo galamse ya. Enti me sire mi nua ba so hwe, no want beni ka kai na sa ho den wo ho. Na be ma na wonya na so be wal be ma na betumi aboa na e ne nim ni pasiri mu de. Enso me sire no. Se oman kura no ngo ne nchen eti obi de bia fem masala yada se ene wadwenkyira wo de aboa yenjumadi yada se pa 0551598321 hello
Hello. Bacho din baby afrefi. Yeah, we ni boy. Ni boy afrefi fa. Madama. Yo, wadaru ma yetio. Yo, that's it. Anka say we me see me carry. Me anka me bo me din so na so me person ko 40 accesses. Eh? Me bo bia di me ho ye fato. Me anka za me step me kwada obandi kwada no be ware. No mo hwe me. It is a guilty conscience going somewhere warm to Mamunjai. Sir, Mammy no fun, Quadano Quawale no. The man no can say for Banbra from Manbra. And the Anatona will be back as and a man found man, Mammy. So, chef, master, the man not just to say from Qualambra for Moko. And I ain't in my guess and when you answer. Massa, who just told them actually because of my family in Quada. Me present me can be brave. That's it. You. Ani boy that's it. Why? Yo me do me that. Yeah, that's it. Why are there? What the end so ye? What the end so ye? Papa. You find last caller now. You for free you may say hello. Hello. Yeah. Good morning. Yeah, na why? How are you so for you? How you so for to say? Nyame anu moko. O da so aton brodo na. Anio. Enwa na ba ya kowu ma na unya adwuma fofora begai. Nanya adwuma fofora me ya ka brodo no ho. You. How you so for yentie o? Mame na asema o da betro gwa no. Ya metu mame no fo no say ne di kan oni kan fa ne ex-husband no fan call social welfare. Ana say waju. Nti say or the no call social welfare na social welfare for efre be man na o metre be man no ne abosumi bia won fama emofra no say be ya ebebo emofra na setinam na on focus on aware foforo na awanya no na on ko hono man nka say be ma ibe ba be to no so go na afi ebe wi ase no na ware awanya na ebebo no na fe nso ono nso so a ebe du anim no ntumi hwe no nti on focus you wa ya no ho kono ngo kaya no ono a on pese oba no beko you ono nso a on ware oba no you brodo ru anopa yedase why me so me da ma ase you yedase enkomo yenko yanim na phone lines ne yebesa ba so biom na yebue phone lines na mabusuafo na abusuafa ba mayenkomo a mama for wo ho adwenkyere pa de ma enya yebesa ba hama ne so biom na kwabena wusu a odi kan gwanto ahene de ma abriwa akuapem e ofia nana e won komo bia e wo se oni yendi na before that no ye ma nana nkyere na adwene mfa enkomo ya yenu aba ye de abedan ho nana wadaro ma yenu aba yi oni be ma yi e wo mienu ọba ntimi anwade ọma setena no so anye papa enti ọba ne te baabi na bema ne te baabi nkola mienu no ọba ne ho onama no wahia bema foforo bi a bema ne se ọba wade no bema ne se ọdone done ma enti opeso onwade no no fa nkoda ne meden emetena ne fie ọba bema no ne ne wo mienu na ma ne bema ne se daabi mesrew me ma de mfa me ma nkwa wade bia mfa me ba nkotena bema foforo bi anchen bema nso bejo ma o se me menye stable me ye galamsi adwuma me fi ha na me kɔ ha me fi ha na me kɔ ha enti no menye stable ye ntudi man kɔda no wo ho me ye stable a me ba beje nkɔda no se ye nua ba nso person nkɔ awade e na odi nkomo ya ba se onye den on fa nkɔda no nkogu o mo papa so na on fa mo nkɔ awade no be ma ne so me mfa ne nkɔ awade no na wadaro ma una ya oko fall stories you obi asem pa obi ahi asem obi nkomo pa well se ware na nyeye na se amane kwan so wetumi agya ware a o ho kwan se obo de nipo na empnatwe na mienu be na fanso be kwa ware papa mu oh mame akonya wo se obetumi akọ ho obusu apan ni o mame ni o papa o monta wechi na kwa ware udu afa o mane ko
dia metu no for ne se on fa mofra ne nko if we say eba critical cry na say obo social welfare for amane a social welfare be hwe say papa no onimre o de hwe mofra na enti ne yɛfrɛ no partnership no ɔmo yɛ mienu sɛ nipa baako ntumi nya nipa baako betumi ayɛ enti obetumi ayi social welfare for kra asutire sɛ sei ne dia akosi na sei ne dia papa ne kyerɛ na me sure sɛ ɔmbɛka kyɛ ne sɛ ɔmfa nkola ne nkɔ so long as ɔno ɛna ahwɛ ɔmo up to now ɔmo school mu ɔmo adesua mu ɔmo aduane de baabi ɔmbɛda mame na ɛyɛ dia ɔnto hɔ so na papa na wakonya no no yɛbɔ mpae pa sɛ ɔnsesa na adwen because ɛyɛ na yɛ den sɛ wode mmɔfra bɛkɔ aware me a practical example Mr. Father bikae pa yɛdɔɔso ba me maame kɔ aware yɛ nyina yɛkɔɛ no bia po ni hɔ ni wo akyi ansa na nipa yɛ rekra bɛhu sɛ yɛmu bi na yɛnyɛ ne mba nkasa nti ɛyɛ ade a ɛfɛ sɛ papa no ekita saa akoma na ɔbɛgye mmɔfra no deɛ ɔno abɛyɛ ne deɛ ɔbɛhwɛ mmɔfra no nso pɛpɛɛpɛ ɛbere so na sɛ papa no pɛ sɛ ɔbɛsra ne mba a ɔnkɔ sra ɔmo but ma ne ngya abɔfra ne mma galamsey ni no mmɔfra ne future bɛyɛ basaa ɔmfa mmɔfra ne nkɔ nana kwabena owusu odi kan gwanto ahena biriw akuapem nana yɛda se ɛne na yɛnua no ba ne bɛka no nana wanɔpe awo nana nɔpa yi yɛsa mo akwaba yɛnyina tiefoɔ na mu na yɛnam ase ɛna no Max Freedom Jams mobɔ mo homɔde mo ma yɛgye yɛ nipa tiefoɔ so ɔmo dam ase papa yo na dia nso na IMAX Media so yɛwɔ edema tiefoɔ anɔpɛ mi wɔ ha na me ba bɛda Ghana fo nyinaa se edi kan Max FM etiefoɔ Max TV ahwɛfoɔ ɛne adɔfoɔ a ɛwɔ ekyikyi ne bɛnkyɛ a mo emfa Max brand ne ndi agro na dwumadie bia yɛbɛba sɛ yɛde brɛ mo no musom te sɛ mo amo de na yɛnhyɛ mo na mo de ɔdɔ etutu Amerika ɛba ya boa no ɛne yɛn ebedi agro ebedidi ɛbɛsa yɛbɛda mo nyinaa sɛ anano yɛde yɛn Max Freedom Jam ne sisi so no mo nyinaa mo ba ma ne yɛ fɛ aseda kɛseɛ paa ne yɛde ma mo de di hɔ no so yɛde aseda kɛseɛ bɛma yɛ partners aboafo mo bɛboa yɛ ma yɛdi dwumadi no ma ne yɛ fɛ no yɛbɛda ɔmo nso ase ɔmo products ne nneɛma kakra bi a ɔmo de bɛka ho no ɛma program ne nyinaa edi mu yɛbɛda ɔmo ase bɛda adwumawurafo ase sɛ abere bia nso no ɔmo dwen Ghanafoɔ ho na ɔmo nwi ɔmo bɔtɔ mu na ɔmo tumi yɛ eyi bi ɛde boa Ghanafoɔ ɛfiri sɛ yɛba ha bɛdidi free yɛbɛnom free yɛtie nnwom free di asa free nneɛma yi nyinaa no o quantify a nka ne bɔ ɔden paa o Kumi nanso yɛnya no on a silver platter free nti yɛbɛda adwumawurafo ase afei nso yɛbɛda mmɔfra baayɛ in fact this year's edition na mmɔfra no ɛkrapo ɛbɛdɔɔse krase mpanyimfoɔ no number na yɛ expect sɛ anka mmɔfra no yɛbɛtumi akontain no ebu fa so bɛyɛ mmiɛnsa nti yɛbɛda awofoɔ a motumi ma mmɔfra nso ba ha bɛgye ɔmo ani bɛdidi yɛbɛdi asa yɛbɛda mo nyinaa se na afei me colleagues madwumayɛfoɔ a mowɔ ha mo nso awohoɔ baeɛ a mobɛsuo mo mu na moboaeɛ ɛsɛve ɔmo ɛma mo baabi tenaeɛ Kumi gyina stage so yi asresɛm DJ Holy Stanzi ɛbɔ nnwom na afei Samuel Wusu ɛne Inshira Betty sɛ yɛfrɛ ɔmo a ɔmo nso de ɔdɔ ɛbɔ ɔdɔ mu baeɛ ɛbɛgye nkurɔfoɔ ani wɔ ha no yɛbɛda mo nyinaa ase na adwuma biara nso deɛ sɛbi yɛayɛ nipa yi deɛ challenges bɛba ebi wɔ hɔ biara ɛtɔ sin biara no nso adɔfo momfa nkyɛn ɛyɛ human institution enti sɛ bibi wɔ hɔ a anko yi a woba yɛ hu yɛ sɛ anko yi a fa kyɛ ɛfiri sɛ na ɛdɔm na no ɔden nti no yɛbɛda mo nyinaa ase deɛ ɛsra ne sɛ afese sɛ yɛde sisi so bio mu a yɛfrɛ mu a ɛyɛ mombra sɛnea moyɛ no na wei deɛ monyɛ ne biom na ɛnsa mboro so afese sɛ
ɛno nti na meba ya meba bɛda etiefo ne ahwefo Max ebusuafo ne Max ebusuakuo no omo de omo ho abon ye ni nyina no yɛbɛda omo nyina ase anɔpɛ yi yo achiefo nso so omo dam ase ɛna no Ibra Kwame ɔsɛ saa da no ne sika ka nyinaa 15 cedis a kyerɛ anka ɛnyɛ mo a ke bi anka na aka yi anka sɛ mo atwa hwe koraa batɔ ba moboa no mu breakfast ne ne ɛkeka ho enti no ɔsɛ mimbisa m sɛ da bɛ na mbɛsan yɛ bibi foforo sɛ da bɛ bio the adigisem ne say every quarter bia no bomodin ase de dwumadi BBC o de age yetiefo ne ahwefo ani nti de aka ho a ye de beba no ye TZ festival no that is your landmark program or your calendar so Ghana fo nyina anim nti eguso a ya start edi ho agora ye hwese by June ebetumi yi eno so free ho enti no yadofo nyina nya ready the TZ festival no so ba be hihye so nti munye crowd eno so enim he ya ye ba be didi for free nana ye bedo ase I mass media so yeda masse se modwen ye ho yeda masse se bibia ne ho biom dia na nana ye beja kwan na dwumadi aka na odi akoto aso adaroma yesu da se pa me da se ne wetiefo omokoso antie Max 89.7 FM we need the best breakfast show abitimi etia ebema o stress akofem dia aka nyina no eye hyehyehye de nti obon se wakoma kra yo ya ahape ena obetimi enya no boko e distress o tikumi nyamisha yo nana yenso yeda se nana kwabena owusu odikan gwanto ahene abiriwa kuapem ena yate ne nka no ani aseda odi amatiefo a ba ye ebeboa ye ma ye the Max Freedom Jams dwumadie ebre abusuafo yeda mu nyina sema mo ba ye ma mantimi amba munya ho kwan hwe bi o mo yade dodo bino ade na wo ka kire tiefo o ye do bibia se ye ni so ye papa o mo ba ma ne ye fe pa ma me ba ku bia na ne dressing ne chese mi ankasa de me wa boss atai na old school wa hu ye twetwe de she o na ne dressing ye me fe pa na wo hwe ne pancake ni so sisi na fono so na tin ma me ya ade wa dress kama ankasa mo sunsu so de ne de ba ye no so be bo nwum kama pa na kwasem ni ye do bibia ase na Inshabeti so ebese ho pa Inshabeti de ono de ogina ne nanso ono so so fa me so sa mama ni nyina no okɔwie a no ma frem say Kumi Inshabeti de anza yesu so mic mu a o de vim eso mu yi papa ase ofri ni mu Inshabeti de ogina ne nanso pa ya na Ghana phone tanka no ase but obo no ho mo de ayade obi bia ayade ne se ahyase ese midru fie mu se na Kumi Kasa yi ni se do mo na ne ho ani ka na me mu nim ne ntia ntina no nso so jibudin kama pa onso ayade present ebe twa mu nyina no ye da ye nyina ye ho ase so mo ba no mo ka se Kumi Kasa no eni patitru fefe kakra o mu se na enko yi o hu enye Evangelist Kwame next time ono so oba no ko so be dempo ono ba be worship enyom ono be worship Evangelist Kwame nyumi awakaka mi nteda o se o Mr. Kuda ho ente nyumi da enti me do bibia se wa ba ye da se nti mo sanye fufuru biom na mo nya aduane na ye aka TZ no ti ozafe no eno so e be kama pa me nya bi o se ya e busy sai o dem ya e busy ti no ande wono so ka ho say later no mo buy pa so na girls guma boys nso guma obi anyo number akwa di me number we o be didi ya na beje number be di aje number all right yan kwa nim your friend no kwaku jeje
Our friend you with Kasa Preko. This is classic. Oh my God. 89.7 Max FM. Enkoma kwaku jeje Kasa Preko. Na fe so enkoma Karen Digi na pa yechia o. Kasa Preko. We na me hu afuno wa Kasa. Kasa Preko eh. Kasa na me teme wa se eh. Kasa na me hu me hu anu eh. Unbeli me when we live me time. Odo fa me send is abufunu. The hand of the game da da de funu. Timmy this a mangubunu. And every second call me soulmate. I need the best you, but I need a new date. Enjoyment minister on a bus way. Need me roommates down mommy me face. Don't pay na do I could Dubai holidays. With the aboboy and make an highways. No side kick, any time always. They have fun me, baby. Ooh, baby. Yes, we have a best ambition. So we want my shit. 89.7 Max FM. So we want my book. Ejama minyan kame jai pan. Sweat try a family no mum. Minyan kame cheche ma chopan. So me wepa wo de bisi jem. Hey, nana nyami esi sami. Nani ami ay dem fatame. Fine boy minyan samina to me sam obeti. Osh, erade bejeme. Hey, sami. Sesame, ooh, sesame, sesame, yeah, sesame, sesame, ooh, sesame, sesame. I've tried so much to stop this thing, and so much share into minda. I've tried so much to stop this thing, and so my yeah, I'm fine. Down for bones, I'm the water time. I know baby, you me water me. Between what you and who papa me, and I am ye, yentum bedem. Now coming to say, and I'm for some coffee, I'm easier, but my than them. Men no mention cemetery as lady, and my man and more than tentum. So, my dear boy, for dear, for Sakamia, no name, for Sakamia, and I'm Sesame, sesame, ooh, sesame, sesame, yeah, sesame, sesame, ooh, sesame, sesame. Yes, we have a best ambition. So we want my shit. Yes, we have a best ambition. So we want my po, and my po, and my po, and my po, and promise. 89.7 Max FM. More money, challenge and enjoyment. At the top life regardless, cause trouble never gets no honey. More money, challenge and enjoyment. Welcome to Monday Morning. Life regardless, cause trouble never gets no honey. Me I came and conquer the game. Me not come to play. Sexy girl that sing my name. Me I came and conquer the game. Me not come to play. Yeah. Oh man, we dey ball hard like he drove out. We going up, never go down. And we stay fly, never sober. Yeah, pull up in the Rover. Make the girl them wanna go mad. Pull up in the G-Waggy, oh my. Make your girlfriend wanna follow back home. Yeah. Charlie Kaya paying Kwana Dama dream so. Me see a dear we are bana I say me dream. Hey, man, like I know. I will like a family like
I know? Can I know? How much you don't know? More money, challenge and enjoyment. At the top life regardless, cause trouble never gets no honey. More money, challenge and enjoyment. At the top life regardless, cause trouble never gets no honey. Me I can make conquer the game. Me not come to play. Sexy girl them sing my name. Yeah. Me I can make conquer the game. So me no come to the play. Wetin I go do? Oh Jehovah bless me, I no fumble. You know me for your can cool. Oh, anytime I walk, I no ever stumble. And anytime when we come through, you go see what the money don't do. You don't say you be bad man, but you know bad bitch, shut up and do. You talking too much, but don't matter. Anytime you hear, you go sorry. Now the money long from Lagos to Tamale. And the crown taking on me house and the wallet. From post, different styles, different clothes, different flight. Oh, I and I, post in the sky, different days, different cars. Shine with the stars. Money, is all I see. More money, challenge and enjoy. Max FM 89.7. Sweetie pie. Sweetie pie. Sweetie pie. Sweetie pie. I want to hear it's in Insanko. Oh, that's 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 me day. Oh, that's honey. Oh, me ding, sweetie papa. Na kum me sweetie papa. Na kum me kasa me nantie me juma me paso como one. Na kum no me nantie me paso me juma como water. Na kum no me tin sem ko. Order some Betini Sanko, or send your shaky, also, Obono, the air go shaky, also, Obono, the air Kumia, Betini Sanko, or Betini Sanko, Welcome to Monday morning. All right, Yamu Akwaba. Max FM 89.7, Max Morning, the UN now, Sugusu, Uti, and Yamu Akwaba, Finadu, Fidi Natwa, Baba Fee. And Koma, Ricky, Anoche, when they feed DJ Holy. Or see an appear new and come out. Mr. Ricky, Anoche, Eke Kwakubonsa. Baby, I will be no
DJ Holy say enkoma enti echia o enti ena kwan bi aso eho asem beba pe eho asem beba eho asem beba papa ena kwan bi aso condition mo betena mu ebebbo mo ma mo bedwane e wo soro ho yo yanku enim na afei holy na bisa anwum no ono aso na sambo ye nti yanku enim na Grino Kumi o tiase me ngui wo je den ana mko eno bechi wo pa bampa no ba bia amfa bia banyina me na ma na de ebe yedi gina akwa bepe ho akira kwan bepe ho akira Grino ye ma onu aba akwa ba ai mozino ye ma na kwa ba papa Hrabasa CEO for Hrabasa mozino ate say nyame adom na nso papa yeho adom bibia boko onu nu aba mo boy ma mo ho ye de eja na dom no kwasem mo abo adwuma wo Kumi wonu nu aba mo agi mudin o se ja mo na ja mo ye na mo agi mudin papa ye nya asem ketwa nyame nhia mo papa ai na no nso de mo boso me share chira ha mete se na ebobo so a mo agi mani o ayi no jam no freedom jam Kumi o kaso wa nya obi a oboa o manya bi o wo wa nya bi o na me mete ho me hwe o na my tight ba Kumi na me pese me gi na mabate no ba bia na ewo no camera si me so na obi an so hwe se wa hu ba bia me camera si empati a hye wonsa empati a hye wonsa ke bibia nko ni wo dia empati a hye wonsa o afi na ma ne ja me den ena so me hwe ba bia me hu se na me announcement no radio so say esuma si wa na obeti na wo de na husuo ni na fasuo na tudwa ebi o ye tintin tietie tuntum no na kwana sei na tade kala ne ade ese mo ni video bi ama ese me po amesi krom na ene posti sawu kala bi no she ene se ma ana okay some mo perform so ye preparation ana pay me po a me pen video dia to me phone so na masi mo na me ananti akose akose mpacho uni vaira ai me lipa e mo ma ho che no do aye kama pa na di kan da sinti we kasa bia ni ache biem aye kama papa ye da wo nyina ase o ma ya adze tz na wo ye nimu a ye no so ye di to o monim so o monko so ansan bra eno so be ye kama se di o mo baaye no kasa eno so be ye fine pa nti ene na je se akwa aba ya eja me na ai o ye ja de so de me kwa kire dudu wadaroma ye nua so de me mfe ma wo ya wo bi ade atwede ye hye ho eno so e no kra be ye chen ye ja ne de asa o person retirement so na de wo be me can still a boys so me da so gina me da so anyway ampa mo de de wo ye ho adwuma na be kire still like that so gina na so na ba bia akwa eboko de nyame adom boko kwan so boko wo mu nyina so chiachia mo di they say de waba se uni ba bia akobiom da bi ni ba bia akọ ni ba bia akọ obekọ kra mframa bekom kakra chese mini ba bia se maka mo so eze ni aye ide se ne nze ma tete aka mo so se bia aye ni ebia aye ni ebia oda su dia gudi ebia na asan ko aye yes ram aha ya na ye so unya ya na ene ne esi never say never no so unya e awosia never say never akwatu no wajai majai
meja flight na mo maka mo so. Okay, ene mozi no eja ama me nti no no enjoba be replace me. Enjoba be replace me. Kosia me de baton na ma kosia. Me kura so senya me be me na be. Oh, me kura me no mpo de me meja baton na. Me je adwa dendenden. Se ni ankomo ya mudi atie fo ntiase mo ntiete mo no mo ntiase. Ntiafo me mo ntie kumi ni o kan wate. Ya ni e di ankomo ya ni ba tie fo. Oh wow. Na aja Ghana month. Ghana month o say there. A free match ya kopo match na be ye there. Kiane ken. Kiane na ye wo mu no. Kiane ken wose ye Ghana. Ye duane, ye ntade hyem, ye kasem, ye na montuom, anadwo nantie. Bibia. Anadwo nantie. Okay. You do so. Anyway. Anything. You. Any na ye betwa ho aba yekoba adwuma ba ko ho a mo be ye de ama me mate. Adwuma be. Nana yate. You know no opposition no. Nana. Oh hey. No opposition. Ko dey here woni promo. O so no ana ko bia bu sepeni. Efrem kwamna kumi. Unim say okuro bi a efro kwamna kumi. Me di ade wo ho. Me ye de media to kuru kwamna kumi. Say wo say yo di na wo kuro no so ye ni sabro be wa du de ho den. Sa kuro no so nya ne nkra ha. E mo de. Wo ti kuro no so aso ye guy. Ko ba bi ko we. Unko bi afo mu da. Wo di jai wo no gwada ye tie. Mo de ye twa ho aba ko ba no ma ye adwuma bi ama wate. Yate. Some me den. Sika ka mo ko. Me de abro ma ho den so de am ntumi nye. Mo be ye. Em say ye twa ho aba. Hello, Ebusiafo. Your family Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non crew kosi se dumie nu beboa. Program no air live on Max FM. Na ni kasem ne se die. Ya system ebo non du kosi se dumie nu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene ye boran crofama so. Ni akofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, ebana kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena, de biaya oho, Professional Boxing League, ya de hun sem na ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League, ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaimu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what's me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we ase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. On all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Before the fame, money, and the fan base, there was Bass.
Boss on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. I'm to tell them, okay, can I move family boot cuts laser? You the sing representing them way I go on from the motherland. Oh, you the rock. And them one just completed me style. And me tell them, say me have enough a pipe. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming arts. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Boss on beats. Bars on beats with Viper Lino. Welcome to Max Buy. Hey Jerry, this is your phone. Who you for pay for crown pill? What is this? Babe, relax. Today is the day I turn water into wine. We're in the promised land. Max Buy is here to save us, okay? You're welcome to Max Buy, Ghana's #1 electronic retail store. How may I help you? You know, my queen deserves the best. Show me your top gadget here. At Max Buy, we've got it all. Mobile phones, smart TVs, air conditioners, kettles, microwaves, blenders, and more. Babe, imagine our anniversary selfies with this Techno Camon 30S. Everybody would think that we are Ghana's Jay-Z and Beyonce. Power couple, papa. With over 40 shops nationwide. Call us on 054-401-9552. Flexible payment plan, online shopping, and home delivery. 89.7 we'll rock. Max FM, what do you do? Kita say 89.7 we'll rock. Max FM, what do you do? Kita say. Hello, people. My name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. .7 Max FM. Max 89.7 FM Max Morning Dew no asugu so awutie no. Ai o fire do so ne afre no People's Parliament no. Ya shada biem na shebedwom fie foforo kra. Eni o behwe wa ha no enya asam keto akra. Niema edi ahimdi ade ncheche wa ha no. Enya asam keto a ye de ye fedi agro. Enti anope ya fe na wo de wafidie no ato ha se ya yesi eda wase nyankopon. Won shira papa pa no ntonzu papa enwa brabo so akosua ye ko ya asana abawo. Ya sana papa ya enye asem ketua enye asem ketua kra menua enye asem akwa banzo memisa ma obi mesmeja baton na ma o we die ma ko chichimu niemu osua ne se dia tie biara meja bibia dia ma o ye de nyame nso ase ya mini kumi ya hwe chire kama moya de eduma mabo fi he bi ni ne sika mo adie yese me de nyina wo mo ho why ka tia owen osisi yese sika mo adie ene wo no ho na me o sika ni me balance wo mo ho ni nyina so me ba ba gema de ya enye asem ketua so ale anu akwa jo so kumi ni holi no wa jo so wo mu mi ampa o holi nso yese sika bia be di ho a enye asem ketua ye yasanso awura Ghana manti we dia kakraka pa wobotom nyina ye ma de nyame ase na enenso ye beka sikasam ne economy asem so de na kese me papa ne kana sam sa ati ye nyasem ketua kra na nyasem ketua enti abusua afi na wo de wafidie na to ha se ya yese eda wase nyame enhia papa eja kakra ye share match na se no ene wo hwe date na ne yese ye ko ye nim kakra wo na ye 9th March 2026 na kesen kakra ye ko na ya base e ba bedi o man ne ho nkomo enti People's Parliament no so de ya pa na wa fa phone no di ka tro numbers na gu ho tro numbers ni gu ho
ene ye beka eto ho asem ye ba beka economy ho asem ye befa ye Ghana ye 69 a ye di sunsuan so be na nya ewo ye sikasem so sikasem no efa ba bia adwuma bi a wo ye bia so wo ne sector se bia wo agric sector ye behwe se Ghana nya 69 years sunsuan so be na ana ye nya keke ana go so eno an se ye nya 69 years poultry farm president was it Kwame Nkrumah ase ankasa America na wura ho basa oh my god o ma konkoro Ghana mobo ase doctor Kwame Nkrumah ase America na wura ho basa ewurade enu so ye bebo awuram enu so ye bebo e de awuram tie na ye hwehwe sectors no kakran yenya mfinhia makomako aduosia enkono idie ye hwe se amamra no aboa yen e wo sa sector no enen so de yenya hoho kakraka pa e wo ye ntem a wo beboa ma topic na ye de ebeto dwa ye de ato dwa ye gusu ka ho asem no ye bedwudwam kakran nti tro numbers ni gu ho no mo 0579 300 025 and 055 159 8321 o de tro gu ho men frɛ sese ya na ye ma ye papa panin pa lawyer Eric Oduro ye ma na kwa bansa and ye de enkomotwetwe no ehihye so na wo timi bamu a na jani obeka no na wo so wo fra wo hunia wo so de ba besi agan wa han na de empuni mpupa council good morning na ho te sempuni nyame adombreo ja ene de ya twe de se firi ayi wakonwom de wabetena ha se santan enti ye ma wakɔ aba mejimo so bio ekire bɔkɔ de nyame adom bibia breo wakosia kanso wanya atena se panyan abie ne humamu anya na asa wonim kanso wanya abie ne humamu de na tese ne ma bɛkɔ yie pa ya enye asem ketwa na kanso na ye hwɛ se Ghana nya mfinhia no porepore aduosia nkron me kyerɛ 69 years yesi ye hwɛ say as a constitution na impact ben na wo various sectors of the economy unse nipa no wonye adwuma na otifie a untimi nka nche ne so metua to na aboa mampuntu aba meboa ene no kwasem no ena nipa no so woni ba bi odi ne ti to a obeye den no akoye adwuma na odi to aba abebo man ne mpuntu nipa no woni ahoto enti na se nyame na dom na so obi ama no connection no watu kwan a kanse na ni sika kakra wanya no wono de ba betua to wo ofemma enti ne no yesi we de atofo mboko edwudwam kakra mayen na fe yen hwe ba bi a esunsuan de bode ba beko akwakoto yo wechia etiefo ne ahwefo ene anopai na topic ne ba no because na yadea emudo because Osha Ghana at 67 the constitutional impact on the well-being, that's the economic well-being of the Ghanaian. Not just a constitutional crucial na ye debo brano say na esiko afa edi amayen 69 po ani ejimo am a younger 2 years am a younger 2 years 69 po akaba ku say ni enya duoson enti say it misses who say are we on the right track your kwan papa so ana say ye bu o man ni bi na the ensabeka no ni ye jebu ni eko uhwe constitutions na your 1969 constitution eno ebebo ye ho bra na ni tintima pa ne ye article 12 itre dumienu ekopem eduonu enum 25 eno na ne bo human rights se wankasa ofa hodie se obi ntieti a ofa hodie ho enti obi bi say right to personal liberty so wankasa no unya wankasa ofa hodie unya privacy se be obi antimi how article 21 freedom of conscience so wankasa betimi adwene betimi aye bibia ma ho wankasa no obi nhyew so sa no mani nyina ne de a chain free o article 23 freedom of association enu ya de eye key sa freedom of association no eno asan wo article a friend is saying 21(1)(e) ewo the current constitution
ye use 1992 constitution no sana 1979 crown so no nso article 29 na che say sanoma we ya na ebo ye ho ban o na se ye ka se ye duam na yakoye ni mu a questions a ye bisa ye ho ne say you the inference be article 13 of the Ghana's 1992 constitution a can right to life na right to life no obetia na obi akobo obituo obetia na obi akoto shubi so amrobes na yeku amanfo enti sa rights ananse opepa na nipa no wo no a eni kwan se bibia tochima na aban ne bon ho ban no susu ampa se at 69 no yenya sa bambo na ana ye adwuma na ye do obi be call police station article 14 protection of personal friend saying personal human rights any ayi enipa no si ye chine ko police station within 48 hours no esese ye de no court ebi ada ho 1 year emfie mienu emfie miensa emfie du emfie dio no ye money chem so kra mpo court it is one pass from the 69 years now free 1957 na bepim sabri no say na esi akwa ubehwe no so na ehiafo no mo mmere o hye ho sa ono so na busuani ni dan so enso no na wakwakoje police station bi a police remand ebu okrampo a senye police remand krampo na ebi a court no corner bra enfie bebre na assign life we nyina ye nioma the well-being no economic well-being because ne kan ni nyina no say ye sikasem say ye amanyosem say ye efiefie mu sem say ye nanano atrankonwa adipia ye ka ho asem bia ni ewie economic friends economic issue set the old beko ano sanoma we nyina so no akwati ya Ghana enti question e bi say hu no say sa enioma we a esisi no ehon ensunsanso anything we share article 18 or say right to property alone or in concert or in association into one kasa no betimi apejapade e de ama ho one kasa betimi apejapade wo ni afoforo na ena wo no obepejapade no wafa kwati kwanso na wachichire wonsa hwewachi na ode emra bi achichire wa agisa de na firu nsam esan se wo mmerenti enti constitution ankasa no eno na ye de bobra no because ade wo Ghana bia no constitution no ade bia e ka wase bia Ghana no e constitution no enti saa enipa awarefo betimi abomu ayadwuma esidan ubehu ana oba na fakoti kwa no wetu obema na frifie ubehwe na bema na fakoti kwa no wetu oba na frifie saa ne ma we say no eno na constitution ka kire yan na ohwe spousal your friend is saying spousal equality say awaresem mu oba no ne obema no ne nkwada ne nyina na obia benya sene esi ekoma no ene fine no mu no ohwe article 32 of the 1979 constitution e kasa de no ho asem oba Ghana so article 22 eno so ntiche say constitution ni de sene ye hyemu kina no eye no a o ensesa kakra bi na eden na te say council wo hwa na te say framework ni de wo ho na so aka se de ye betimi implement ye de be adwuma na ebe boa yen na se bi wo ho no mo amon so se bi wo wani mu a ye twa wo no mu kase wo mo hwese ebe ye adwuma ana me boa ani na wo no mu sa no se anya adwuma a ehefo na yesi who watch the watchdog who watches the watchdog a leadership madam a leadership say you can leadership your transformative leaders eno na yen sheda enyenya bi just yakope obi ma na wo bi ma ya na anya eno de because transformational leader no odensisamba it was shade na ye wo no no ewonimu enti bi obi tizem kroma ono ye wo no no ade obe nyina na hyenimu enti ono ma be bisa wo say e den na eseme ye enti wo be fa mo aboa no to achieve his objective any vision ye nyanya sa de because system na to tabri ye got am krambo ye ntimi nyi ye fiafiem ye ntimi mpra
aduane ebedi ne mprɛnsa nya enti yebisa ehu sɛ leaders na yenya no ɛyɛ sɛ yeyi wɔ mo na wonya 8 years 4 years 12 years no wakɔ na foforo asan ba na enti the new generation na yenya na ɛsɛ etimi titi nkwala ne yie na omo IT friend say ideas omo anyame di ne omo du omo timi bia business omo timi drink konkan omo yɛ academicians a teacher for mapa ekunini ɛna ɛsɛ omo titiɛ na ye bowram ɛwɔ technical education enti wohwɛ your friend saying article 25 now educational reform education a very key thing ɛwɔ Ghana hanom by no no see ade a kyese ehia yon kra because ni nti e kan say ye hia technical and vocational education abrochire eno anoma soma ene se eba se etuo na ye aduane na ye pese ye bo ho bra se ade bia ye pese ye bo ho bra eye abafu computers esan se technical education nankasa no e conkaint no oni no owie secondary school owie university a otimi de na dwene ne nsusuye ene ne nsa no eye bibi bo no ankasa no ho enti ya mfa na dwuma a emfa no ho Ghana no owie school apena wafa ne certificate okwa aban ho sa aban e ma na dwuma aban no so betimi amadwuma not more than 1 million almost 34-35 million people no 1 million pen aban betimi afa etu dey emphasize 1 million yes 1 million yes 1 million. Wafa bro so about 1 million. Ghana almost. Oh yes. Oh, check the statistics. And I say yes. And the Nipan say obi people say na ye go school na kwa yede. Yes. We are buying the o and private sector. We are the public sector. So senka buying na obibia fa ne say do oban bie mu a buying na resource kese won nsem opeso ye bibia ono na ekura ne kese pa Baby kan sa abentina awuntimi mfa bebre sa na obi cause obi wo kosukwa na aduane si na wokai na aduane so onya wie ya titiru se nipa ne nurse ni anasa oye teacher ni a mefa say other sectors ne ja wo bebre wo ho na ja wo de twetwu ho nipa ne nurse ni teacher ni na wanya adwuma no kwasem say anhwa ni ode befo ani ase no ye fra bibi the entitlement theory nti obia no especially at third world countries no na dream say we school as a saban fa no an entitlement theory na ye ka ho asem no so no e boka because aban no as onye ska bebre e de sa ne ma ne de so sa de ade ni nyina no it do mo free secondary school technical education for university polytechnics owie ya ansa na professional education etu ukru akrata as aban fawa aban de obetimi afa ba okofeska no hen. That is the question. And then my backlogs bebrebe no yes because your finance minister or your statistician or omo bu akunta ni nyina hu say na enkrofo ye form yi ekwan be na be fa so a e betu omo ka wo hwe Ghana tax revenues 2020 yenya 44 billion 2021 yenya 57 billion 2022 yenya 75 billion 2023 yenya 113 billion 2024 you 156 billion 2025 you 225 billion we share the rate of tax increment now is around 20%, woefully inadequate. Can you find a draw soon ko mo ye adwuma na e be draw so na Debbie and say enkrofo create adwuma no ma wo mankasa ho no mankasa tua e ne be ma na draw so de me pa kire ni say sika na yagege no the increment say ebi aba be ka ho no ye fa ne trasa na e ho hanche moduo no 20%. It's around 20%. And your tax to GDP ratio. Tax na yagege no ye de tutu ye sika puduo GDP no ho a 15%. O men bia nso a o tax revenue growth rate no around 20%. Now o tax to GDP ratio 15%. You are wobbling. Utogum. I said unya unam bata wo saka. Yes. Chese utogum. Because revenue na wanya no it means so nyoma bebre ano even payment of salaries nkwa na ye Sunday interest bisia akobo abrochire ene Ghana de ye kabom bisia no nsi hu nkwa no si e ka bisia no ene revenue taxes na yagege no
ye kabom na ye di tua car sa interest no nko no any salaries are aban ensihu no principal no mai and no takes more than 50% of the government revenue. Council where you be make say na say me metifie kom de me. Minya adwuma nye. Me na me hwe me ma me ne me nuanom. Enti brofo a wo kekan no economy e be de na afa me ho. Me chire mu ba. Enti we no na me hwe ne nso ano no. Ti we no ni nyina no, how do we generate more tax revenues? Ekwan be na e be fa so a ebetimi enya sika bebree. One, I said the structure of the economy in Ankasa no, a system. Because structure no, there was services or some that is about between 45 to 48%. And our industry between 30 and 33%. And some our agriculture between 19 to 22%. Now, your for agriculture, your friend is saying, a year constitution article 36 clause 3 no, agriculture once yemi say who say ye wo aduane di policies bench shebe na ya gu ho no post harvest friends and losses ukọ market omukro omuton toast omuton neoma cabbage lettuce chese pro no na apro eno apro sa no esenke nya machines sa omo ntimi anton na apro no na ka ya kwakoyam ye yam ani e dia sha big refrigerators and now say they are fertilizers. Wow. So dream we say, you know, when they say dream buying, when they say dream Ghanaians, any amount for dream. You bet can bravo we say, you bet try no crojing, me a professor, me a doctor, me they don't mommy chanso, me chamso, or try the way na sa, or do implementation. Or try to articles best 20, 15, 10 or so a professor. What have you created? What are you creating? And only a problem, no. Okoka technical education esa say the whole country ni nyina no eye academic ni liberal arts ni ntino the reforms and also the nhihye for ba on pene so because adwuma bebo no eno so na bebo aye nti akwada no obewie university na ye read and write oni skills oni sanu adwuma bia oni nimdie bia raw data na e dia share ntim na no ano no we nya adwuma pe na obo aban friends etiriso enti winning na ya dia esese yehwe 69 years no enti say the next 69 years be almost 170 years no now we are still the same because there is no conscious effort say ye near say we are changing the structure of the economy share ye fa agric kwa eye adimua odi ehwa poso safo share a Greek innovation in terms of organic awaye. Nobody cares. Nyano sube 20 kura. Anye 20. One e ba ni then anye 20. Ukura ketu anu ahweso ya se ne kese ba anye ye. Anye 20. One e ba ni. Na udwin se Ghana fo na yempe ye ho ade ana. Unse yemfa ne se ye wo Ghana manti kura no ye gusu wo mu ano. Eturo bia se wo ye wo se wo de Ghana fade kakra bi fa wo ho a wo de wo ye local dodo. Ade na wo nkura sesem ya ba utirimu saa nso yen ka yen timi yusu ye de ayaye na ye timi ye mani ye yi a seka ba me yakoyanim eno ni ade a ekutia yen enti ye de sika bebre ebekwa akoto sichire ebekwa akoto emu ba akoto bayre ya ye kra entos jeni unim the impact on your economy the more awuto sa na we say free afoforo ho no aman afoforo ho no wo share omo economy no sika 7 to 2 no share mukena e de ama wo enti se nen kra na ye ton a ye to free wo mo ho enen na yentimi kra enyina ye nanso a edani na ye say ye betimi agina ye nanso wo hwe cocoa a the northern sector of the economy of the continent Libya, Morocco, Algeria, Libya, Egypt, all per cocoa products. I am telling you because on cocoa anyhow. What I say, we say. Enti bibiti sano ye wo economic pact. Ye wo treaties ni ade. Enti cocoa ni yenka say ya no. Yati cocoa ni nyina wi because cocoa board ono no wo sa atumi no pe the cocoa board act in 1984. Menya ntie kra say omo pese omo system.
Near say about 20% in young processing. Nearly those countries in apam. Say the memo, ye the be free mo. 12 months in the mutual. A constant income, constant liquidity. Sadia will say, "I'm better than I can." Don't you have people we have voted for? Council, who tell me? And who here say you be free African continent and so different continents within Africa has say yeah. Oh yes. Yeah. Oh, yeah, dear. We do research. Omo pe cocoa product pa, especially Ghana, a chocolate. Way simple a year. Ye near Bria, we can get experts within 6 months. We implement it. When about the genetic is what to know. Ada amount for near trauma. Wow. Yes. Wow. Tidia timanu no nti ye mana ba no manenko school we university na apeske bia ma no kwa brochiri. Eno a na we yetrim brains ne nimde na yenya no na de tukwan. Wan entna de eti ha no so ase e bobra ye ni echichire o man no so no hwe corruption. Corruption eye ade a e ha dream pa edi enya because aban obeba no as a sort toa aban fufro de so wo constitutional provision article 35 clause 7 say obi a waba bem na de etwam bia no as say otoa previous government no adwuma so ye be ne nkokoasa so be ye as wonye wo hwe saglemi housing policy a enen nyina we bisa say private sector private might me it take 6 months no see adan no dey high aban na onu wo ska wo to me e wo control ubo wa enye ne de obetimi eto sha so no onu ne de sha ne nsa ska ne edin ye ni e friends resources ni nyina no ontimi nye so adwuma na council we be ka say aban nya na editi hey say aban de ye nyina abate wo mom de anim ena enyoma bebre no so no you are not privy to the information unim de etuam I just when you brace no I have to see this and sana e oye ne kakra be bansa ye say yenya timamufo no ye ni mmere say me hu de we a me ye ni na ye mmere ya na say ye ni enye serious wa brabo ye ni sheda mmere ye ye ni sheda mmere ye ni mmere wa hu ye ni sheda mmere because unim near O level A level system JSS SS system ni buy na a man unemployment increase pa it is our policy na buy no na sen kabani share how to meet the target of industry and agriculture it for the past 1987 they introduce year to date in Kasabre no unemployment rate will be about 4-3%. Maybe on one kasampo no pese on pese obey adwuma ena ye say ensa enya adwuma so bron sam de eni obon papa nti eni social vices no ebe koso nti ye gusu sa ne produce obanso a wonya dwuma anye resources no so no japade no so ha no so no it is here how do we turn them into economic value economic productivity these are critical issues so some can no pay no critical issues. Wow. The GSS and the SS system have produced more graduates and ukra man polytechnics near then you expanding no enti owie adwuma be no obeye have you come in commensurate say wo de adwuma ba in terms of agric here were non-traditional product traditional product fisheries across all sectors in agric there enti eno an say ye tete hu saa na ya book e wa agric no ho oba koye a friend is BSc agriculture agric engineering agric economics we your person ko edwuma oba me enfa homa ne ntom sese ya ene omo nkura BSc agric de bebre enso oba ye no de adwuma ana ono akasa oyama no ho ana say aban eboa no un say de we aye kasa aban no ono okura krache power no me kan wo so ono na owo some kind of informations ni eyi wo no mukura krache powers no it is say aban ye na adwin say wo boa wa say ja wo so be ne de wo betan na ho sa aban bia no adwin pa o but omo wo ho no e na emanin succeed me kan say enyan ni aban ni nipa ya na ne enti a on succeed ni ye democracy no edi enya na je sa wuche ma kambam ka bia memo na nya emwa Ghana emwa ya tunchina ni enko fa de yen oh there was several other models
Who do you think American sir? Share president ni ordinary, but essence here two Obama and Intino, or the Shishebi banner, Anya man for there, a bit to it. Yeah, bet two sets to tea cocoa. You bet to it yao, and tea on nam said there, no true. Ubetu. Nina constitution, ya, Obika constitution, ya. But sir, president no certain powers. Now the person no. Trying name no udi sinu etwa we say obi abedi lem corruption ne kra na per article 35 clause 8 the government must take measures to a friend say eradicate corruption no anka be kofo akosia ayiwe the council wakasa pa and some so ahihye ne huni ne book na da ho no enya nsam ketwa oka asamba akwa no oka ohya okasa kama koma paye won ma edi omko police station a yesi mani nya 48 hours no esanse bia article 14 clause 3 kapre ni bottom ti obehu anu ebi kura di mfie mienu yo na wasan ka bibiem se democracy ne ha oh my god oh democracy in there media me nyini no sense say Ghana ni achichiri ni nyina ntino ese me follow but me my personal ideology there it won't help us we need to change it na yensesemu kakra because presence ni nyina with good vision but esa say abatu ntino opeso na ni ye de no ya de bia ontimi nya because beto atia no na ntimi nkam way system yenu so momu enwuli mani nye ye wo the expert wo ho we have a lot we have a lot to do na say wo dan na niam bebre wo mu na hu ne wo fa nti wo koba na abefa we akotry hwe wo hwe sa corruption asema ye kan ye wo national security ye wo shrad ye wo yoko ye wo OSP and so still corruption adoko ye ye som ni epeja say ye tu ase pe na ahemfo obetutu ntoma na akopa chew na pastors de akopa chew is that how we develop a nation na na ya wo twem machi he say won wanche obehu anu obepa chew is that how we develop a nation until there are systemic and endemic risks just a bokambia senia etu amna na yakowura mu no unless you obi a you so charismatic selfless visionary transformative this is what I want to do ya nya ne sana de titi hu de sister ya be pa hu sa ube bompa so wia do meko a friends abrochire de te hu no 69 years you get them cry intimi to get them cry intimi ya semu enti Ghana at 69 de we need there should be revival say nyan Kenyan sronku bi na obia eboto na obia suni etwa adwo na emani brebi mra ye bunsa ye bibia ebe ye cancel ene ye ma me mfa no mani ntodwa ebia na ne wo kan obi wa adwenkyere bi obi wa question bi anaso obi pese odi bi ka ho a na yenye na ye hu kwan ebe fa so na oman ni mpuntu atimi akona ni muti 055 1598321 edi kan betimi afre anampo say 0579 300 and we say very easy na cancel some of the atudwa o hyase abon kakran nyina pese wo man ni mpuntuo ekona nimu enu nti ubetimi abam na ja oni e ba bedi kasubomu udi ne bebia o kase fra no pay James Nkase fra denta hey James net say nyame adumo na ba do say adawuru ma ye hu ye papa na cancel akasa mame ni kan enye ni din no lawyer Eric Oduro na just say emranim ni papa na ba na eto ho nsem so de ne odi entintiman e din question na wode mana no pay na ten na obi foforo gina so me beti no ka omano say democracy na buant na nten nka no ba se me kan ka do kan no ne say wa kan de no kranka sankasa democracy in the amwa because nimpa no take decision even so obetumi aye na wa one time cra parties impenifo nkwa man confuse the party the opposition nti wa kan cra yo James yeda wa senyame ensha won so betumi abam na ja woni yen ababedi kasubomu udini baby a okase free no pay Evangelical Kwame, my main chairman Abakucha Green, any DJ.
Ye wo nte jeso. Yo. DJ Holy swagger to a Mr. Koda. And Koda I know Kana Waka. Yeah, me can't pay me to make a master. I briefly. Yeah, to me, Ghana upon it, me, for 300 days. Say, ye, nice you. I buy me better now. Now, your sister, I buy ye DP now of free to go bano. And so it was. To us, so the man you DP. I can't why. And a young Kasa. Ye pay ye kumbu e diane ye peti. There be a flake every name you. Then you might include ye a diane yanka say to be a phone for your mind. Yanka say you are a cabin boy. The kufu can afford a cotonia maba. Say you cannot yes no. Say you cannot yes no. I bet you have boy or hanaka or my naye. By NC. Obisu Faso. Oh, nyame ensha papa. Cancel. I hope some questions na eba na contribution no no tida kaka kra na eja wakeka ni nyina bom na eja enyo abi wo ha obi se ono de democracy ne de no kwasam se enya de bebwa. Oh, see, we call a spade a spade. No kwa. Oh. Na we nyina ye ka ho asem nyina no. Eye se president na se yeah, sorry. But modern na jina ba bi ye na udina radio no so ano atwe ho ansa na wafre ye sere wo ye nya kansi de no mo anwudwa nsem ano pay udi ni ba bi akasa free yeah udi ni ba bi akasa free ano pay. Hello, good morning. Good morning at the Symphony o Boko me free Achimota FM Kafu. If I kafui Ai. Kafui ano pay de na wo de ka cancel de no ho na wo futuo bi a I say Kakum. Hey, I like the Kasim now. What Kasadin? Mammy, who metro voice? Eh, I'll be a metro man. Kasim, now what is Sempony? Oh, I forward soon to know when the officer can or not cancel you one as a contribution be attentum jasso. I bind Eduma and Eduma contract. I bind Eduma a contract. And I am for almost my family. My dear, pressure I am a bind soon as my contract and Chebia or the and Chebia of now. For now, I job one of my permanent now. I job one now. Young country in trouble and not to achieve anything. Okay. Kasim stop so who cancel whether you not tentem. Was it abaya dwuma de just said we can contract base and check who 8 years no ko. Na yempanifo na ye de o masin ko butimi tena konwa so na nanom animu a obi a 50 years, 70 years. Almost no de na mo boa na mamna ne amani mpuntro no etimi akoso sa na Kasim wo busa wo. Eye president for no mutena so emfie bebre na na say. O kan say. Aban. Edi a substantive government wo ba obi wo hon mo timi transfer 4 years no yetu no ko 8 years no ko no so be so hu sa ahemfo ne na nanom atran konwa so mo nwuma mo boa ema okay who say this another topic on its own. Oh wow. Who say ahemfo no ho who share article 11 there was sources of law of Ghana into the customary laws of Ghana are also part of the laws of Ghana. Enti the nananoma trankunya ashishe se yen de ya mamre mu no se metena so ati se mewu ansa no no statute bia emre bia nkruche se esese ye ma for 8 years. Ena no opeso ohun se omo nso no ameba wo de meba enti otisoa no so otisoa because a lineage abusuano na wo saa adidie ekwan so no bia be hekra na the other gate nkofo afumfam ho a omo nti medi saa no nya sam ketwa enti the chiefs supposed to play very key role
Now one thing is say abandon so no the government has impaired their effectiveness. Yo, any udini baby okasa free. My wesi hono. Because who said your national has a chiefs. They say creature kra. Enti saba chiefs ni kasa abani tie pa. Na eba se abani ya de bi 1 2 3 na chiefs ni kasa bebrebe. Who say amount for G chiefs no ahemfu no di. Emma abane feel uncomfortable. Okay. It always be for coin bia they will come now on his side. Udini baby okasa free. Yeah, hello. Hello, Udini baby okasa free no pay. I have Philip Teshi. Koso ya Philip na abaso no Teshi fo no. Teshi. Na Teshi fo nyina mo ho ye de. Ya wo ya mama magina so sa. Enye hwe fa che ye. Nipa ne drosso madawroma. Girl, this is my man dance on better than them was on better. Why ya go see ya? Yeah, go see ya. Mpacha wo de kan wasem wate Philip. Because you are a lawyer about how to kasa no one can year any obesere o letter me catch am what in ye pa. Lawyer for mugu krom ha. Pa cho me cancel kan ho yini freeman san no wakasa. Wada woroma. You the woman that lawyer the lawyer ne oh, okay, fine. Anyway, lawyer professional. But we every asofo ahimfo lawyer for let omo that omo so mo ko legun omo ko school say lawyer no say oka yeah sa brofo na ma yen ko so no say the party brofo I asima si die ya me kai say ya ba betu aba 2008 me bo bi asimba akufa do cambo hey na madam for this hey na na do tibo phone na why uni nyamentina Philip udini baby okaze free no pay hello udini baby okaze free yeah ahoma so ayehio cancel now teshi ni nso so no de brofo no asa ya adroso mama mfa eno so ka enebeyi no sawa when e dwedwam ntatata mai ye language language nso ye ade a adi yenya ye twifo ye yanwafo ye nzima ye dagbanli ye nkranfo agwan kasa gwan and na yakofo bruni kasa and our linguistics are ye probably language and development enti kasa bi krobia o man kasa yusu o man kasa edisua de national language no omkoso tentem Turkey, China, Iran, China, Taiwan, Japan, America, Russia, Germany, Russia. Because sisi ameti he me country say kasa nya o kasa o kan esa wo dwene ho ansa na o kan say de be ya syntactic competence any morphological competence say asem na wo kan no any say na betimi atwoto aso na amani party ase no say enya wo kasa you need extra minutes and seconds e de dwene ho enti e one kasa kasa eno no kan enti esa say wo pe e break akra de adwene ho no it stifles your understanding and development enti say obroni ni use ni English na obeko na nimbe say 5 minutes 10 minutes 20 years 10 years before you because nya wo kasa ni enso ya ria ani enso ya ji obroni ni kasa atuma eto otimi wi brofo a na ebo ensama ma no udi ni baby akasa Picasso your friend David Kasa is thinkers hey David ni ayi wo ho ya de oh nyame adumo na mo so when you know studio on any lawyer na kasa lawyer yesi echia wo nemu kwanso koso why they were chair ni ama bebre aya sia bizika o that ba ko ese o ma ni sisi no I for kan because me kai those days no o ti mo say do me bi ayin fun kasa o mi community no obi an so na yes endo that na God and yes adoni we there sisi kunu by say ayin funu Chesiano omejuma zaje juma na infonu ko ye organ asisi because me abafo ye jana bi akotra na akasa info ya banu
me who do not particular in focus your community I mean say hey ochra yes say wa mba say ni say obia omunye what I say and the man say no o man no enko na nimi because obia anye na djuma bibia yesi aban bibia yesi aban de oba obekọ buying phone omu ho. What's the last hotel community inside info see corona info you need to put what I say but san you man never ma who be ni wa info say me nya asema mo hini mi sa ha na wo me ko ni ho but san you man na agira what I say it ye for san you man na back e na ye ti mam fo ye ti ko we ni kan kasa kasa titiri sikafo no mo ni gbata mo na say so odwan kwa ne ho makọ enti say sikani nyi gotomo bi odi ni sika be ebekwa akoyi na goso ya mem ojan kwata no in a way udi ni baby aga sa fia no pay I'm from Fifi. Ako Fifi na ho ye de I'm not the moon. Just a labadi for ye da mo asenya me nhia mo cancel tie mu cancel yankopon show na na pay wasama da batu yen na ehmo ko din na ahemfunu woduma kutiu hwe ewu de ye ka bi today ye friend asunkushia ohen ewu de what we say komo me as for me I don't know that town but mate bibisa ena mate ba ko so bonu ho ba bi duma show so bibisa so that say if ahemfa wo ko wo ya ahen ewu de ma ba tupe wodi o che eko bi today eko bi today so edu and you say, I didn't go to get. I okay, you be there. Almost 34 million. Government workers do over one person another. Me tell about 600,000. Oh, no matter 800,000. It is say yet to move for ye Juma. Need a bro miner. That's a obituary day. No, be way discount. Never that or the 300,000. No, the 100,000 after a bank. More ya chia no ho afọ nyina. Then I go so let's say yes. Equal na. This is the funeral over didn't. What is that? You know that bank. Hey. Oh, serious. Ya be sha da create and also topic nko na na wa betikan aba bedwodwom na de ye nyama cancel ne. Ya da sinyame enhira oye nkofoforo cancel na ye person kaja ye mre ne ntino ne nka bom ye be sha da se den ahemfode no ne asore no so wa ma ye ho na nte ho amfiri ho amaye ebenya asem nti wodi ne wo be kan twa to kora ansana ti Ghana at 69 de esre ne se ni abo so nyina no obi anya na famudie na obi anya na famudie I am very hopeful say ye be kɔ anim especially say ye betua eto etutua ya de ehuhia pa no nso na bibia na obi atiada because aban ne de obey na famudie GR ebeba but one kasa ututina you see payment one day we can several areas about the tax no one thing so say se nipa ne tua na wo hu so mfa so a eno so nya do betua anything na de ni papa mu pa esenke ne say ye ba mfa nse bia kokompe ha ya gigi tax no wa ha ni achebu miensa na emema omu ton spare parts na emema omu ye ni ade nyina o kankom ha na register omu strictly ni e de si hospital ni school enti onu no ofri so oti kaso ana so oti temano ya onfa ne banimra ye mu nyina man bebe school ha no special it is school fee 1000 cedis ani age ne 500 Ghana cedis enti tax na otua no ohu se eboa no ewo ba bia otua no we can do this enti agigi a 30% should go to the locality now ya gigi tax no na 60 to 70% no ekwan ban ho no so be who the physical importance are eboa no a I'm telling you say ono ansa na di America name of say control consolidated tax friends and fund ni mo a aban na wo hu kwan so decide what he has to do etinipa no po enka no so these are some of the things me stress yenhwe ehonom no na the etwa to okra no eye wo hwe the corruption aspect wo hwe agriculture wo hwe industry
industry idea eboa oman papa enso hwe Ghana budget no kra industry na na ofom nienti e ofom ni say yankasa no ye ni expertise no kra ho nankasa no raw materials any incentives that are buying demand tax incentives land acquisition marketing so beton no man labor distribution sebo chese eno re kunti ayen enti ansa na nkansuo we say ye be produce no nanka e create enuma bebre amamanfo but we say no obekwa akotofi Cote d'Ivoire and obekwa akotofi baby na o discarding na akwa komo omo enti ono no be produce no more now na esenke because you see because something the value chain productivity and manufacturing brings more value chain and these are services enti bribia obepo ehu brabia no na edi adwuma ba enti yenhye eho no nso na nyame eboa next time ba be kan about tax any chieftains ni tax ni be kan eho council na number bia na say we be ka we be to dwa na ja so when tia na make say no yes I run a school a Chartered Institute of Tax Law and Forensic Accountants Ghana a professional body ye training now be Chartered Tax Law and Forensic Accountant. Good. Into criminology, forensic accounting, forensic audit, cyber crime, cyber security, digital forensics, law, criminal investigations. Ye chire nyoma bebre say the be enkwala no omadwumu bebie enye only traditional accounting because na nyoma fofraba its number na 0242 318 300 0242 318 300 it's 8 June and ye shase 8 June your level 1 level 2 level 3 wa bansa na June edu nyame enhia papa akoso ya cancer abon homo nyame ya nyame shira no June ye nyina ba be wo leja ya hasie omekwa de maka kire no be ma Kumi Kasa nyame enhira papa wa hye de ne nsa he pocket aya na wo yi sika ma wofua enti aseda kase nkoma diagnosis center ye danyamo ase nyankopon enhia mo papa masba ye kan ye jamo aye deni masba for de ja Kumi ni fon a wo miemie yi se ehu tochema 5 seconds obenya fon no foforo sanso na Royal Organic Clinic nyankopon enhia mo akosua green obejire mu ene de o hye na kotade gidigidi ye nya sem retwa DJ Holy nyankopon enhia papa enya wanka be de ni din dia bana Krantema muzino nyame ya doma wo kyena so ye de max morning di ba beso fia no pa no nsia kai ekopemu anopa no nko na de ye jamu e de mass force park fo no edam nyina se